wa chuma kawangili ile na miongo ile na ile nina odhocha yu theni wa kilungu cha Ikumbi siasa otondo twika kila wa chuma itina wa mauvoto yuko manana ndongo ikumele mbetani yitu ya ukamba ndongo inyuve na ndongo isiendeni wa ivela ovamwe na ataalamu maki uteti twitho ibama ondo maki uteti alame thiwe maikete kama mono chuma ni keu na indi twisisa ile mbeta yitu ya ukamba wo uteti wendete atana muthenyani wa umundi twitha twineni ama ondo kautave mondo kauta methiwe mekika nono ni mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka abikia na kwithwa ayumilia valua wa kimbithi ile twa secret agreement ila mavikia na kwigwa na mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga mwakani wa ngili ile na 17 matuko miongo itatu mwi wakana na indi meri wa mayandekania kwa na valua osu nikana Raila ogite usumbi ngili ile na 17 na ke Kalonzo ngili ile na miongo ile na ile Raila aimu kwa tambau na indi Kalonzo asekana no nginya yuwi wanosu kedwa Raila ni no kwenda ingi batho kumena Kalonzo nonginya Raila akabikia na kuyanesia wewe no osu twitha twenene amaundu asu na kuivikia na kwete mawoni maku ni ukulete ati watu cia museisia Raila eanise wewe no osu wa meki ngili ile na 17 evinda ya nasai kana Kalonzo athi magwatene na Raila ethwe ungwa Raila nondo Kalonzo ayite nonginya Raila amukwate mba kuyana na wewe no osu nondo wewe no osu Kalonzo na somie waandikitwe kana masindete na matasindete Raila no elo mukwata mba Kalonzo ngili ile na miongo ile na ile ngili ile na miongo ile na ile niyo eno na indi Raila no tangazite no kwete kivela keno cha usumbe na indi yavikiana kumusongia Kalonzo avikiana kumuya ngewa Yesu ni athelile na indi nondo mayasinda kiuti kendo cha ukonene na indi kule inge yumela niki Kalonzo omilewiwa no osu oyu na nasa ni akwiye twetha twenene amaundu asu na ange maingi na muno kungangane ya kula ya mukamba ni sie kwete value muno nondo asise ndongo ila si omedelia matakie vela nisiende na kulika ile mbetani okamba na kumanda kula ya mukamba tuambie na muthenyani wa iyo Raila Odinga athande kama sako wa aivi kama musino wa masako Machakos town athichumbi kalikosea the river mulolongo kielelo ni kumanda kula ya mukamba munini wa musumbe atana mbothi this answer onethi watambuka nthini wa lembete okamba aimando kula na indi nake mutongo wa chama cha Wiper kuone kwa musi ni wisikie kana omete lembetani okamba na yethi wana wate munenevo ku mukamba we kula yake yesaulika chondo nikiva maundu asu onthe na ange methi wa makiteka nitwitha twimanene nthini wa Ikumbi siasa muthenyani wa umunthe tunene yu kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba otumane mukuve vatende vi na indi nthini wa mitandao twambie na Facebook ni Mutongo TV na Mutongo FM Mutongo TV Mutongo FM na nthini wa namba otumane ni ile itatu kenda imwe 5 otondo na tavia nthini wa YouTube twi live ni Mutongo TV FM official twi live nthini wa Facebook na nthini wa YouTube na indi nthini wa Twitter @Mutongo TV KE @Mutongo TV KE @Rastas Kithuku #Ikumbi siasa na indi musese ngu ulilikanya kana twi live nthini wa Mutongo TV na Mutongo FM nondo kilungu ke choka imwe kwesera radio ni na kwesera TV ni na indi alama radio wenga takosia kitui Mutongo FM ni yana imwe na itatu katono itatu 103.3 kitui na mawethuro loko wakangale kosia makueni yana katono ile FM 100.2 ngale kosia makueni Mutongo FM na ngale kosia Taita Taveta kiswani ya idhio yonde ni yana imwe na ile katono kenda 102.9 FM na indi dhini wa mutandao ni www.mutongofm.co.ke na indi dhini wa Play Store download app ni Mutongo FM wese ni wa hatia ilungu situ ando masimu namba sia simu siva ukioni ningunenga mwanya ukune simu ukulio kana wete woni wako na yu Ikumbi netu wavikiana kuvingwa nita wa Rastas Kithuku anzomo aini mako ni mavikie otondo kuona indi nukuona vena kivila kimwe kithei ni Fred Mbadha mutaalamu itu wa maundu maki uteti ni ukite enziani na vingi siko vanini indi enziani ni ukite kini twitha tuyambia na atongwe ala ukuona vandi ni wa studio yumwanya nienda kumanenga wisaithi ya ni maukethia na ni wa mamanya ni mo au nikenda tuambie kilungu na indi timu vya munono ndo akukatongo hii na tuyambie ova ndeni wa kamera no kethia museisia wakwa kioni cha umundi mutavima sitwa nikenda tuambie kilungu. Asante. Kwa education na siasa ma kitasaki kitu cha Mutongo TV nitawili wa malile kuma Kibwezi East ndite kivela chombunge kuku na ningwenda kumutongea mugano ndo akedewa ni mwedu kesi ntumukulile kana mwedu kesi maone ni mwetu mundi ndo aketumicha kwenda kuchanga
kuchangia maundu ma sigla siende ndini wa kisio kitu cha Ukamba na isingi mingi sia Kenya na maundu mengi mamba uteti na ili utongwe kwa kitu nikuni tukena tuyenania zaidi. Asante. Ni muvya muno bwana Willy Malile nondo akoka na Willy Malile otondo atavyete kivela cha uyumbe vaya kibwezi ya umeloni wasio na tindi TV ndayambe yani tse ingi 2013 na 2013 na Erastus ninokie namba ile nina chama kio ichayo na nasi ndondo akwedo wa ulawa wa party kulele bingani mbe hapa adite na kula like ngilo mwana maana 5 aina chama cha Wiper na kwa na chama kingi na round hiyo ni ameweza kupiga chujo na chama la party primaries na chama cha Wiper party yao very good. Ni mvya mheshimiwa asante mitambo ya Mutongwe TV kwa jina yako kwa mwithikisia na musiaisia bete hamuthoja kipindi niki pa Mutongwe TV masitwa ni tawa Philip mutwa wa Kilonzo numite sub county ya Mavoko palani bongo iti ya kibila cha MP nindi wa Azimio. Asante tuende anonenania. Aya ni wewe usinake ni Philip mutwa Kilonzo endeni wa Azimio la umoja na yete kibila cha uyumbe vaya Mavoko na indi kibila kiuke vau ni chuo kitakikalilwa oyu ni Fred Badha mutaalamu wa maundu ma otete ambia eva kuvi ni wangi ovika kuni mu tuyambia twene na neno vaini no kwithiwa avikia na yule ndatuambie kilungu imwe kwa imwe atwangwe na ndiambia na bwana Willy Malile nuno ni mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka avikia na kumya valua kana ila ni secret document maandikanie matuku 3 mwezi wa kana ngilile 17 na mutongwe wa ODM bwana Raila Odinga wakana ngilile 17 Raila ongame na inde ngilile na miongole na ile Kalonzo ayunga mama sindete na matasindete na inde ando inge medo ama yekulya makulyo niki Kalonzo vikie na kumilia valua osu oyu ataumilia vaumbeni na nasa ila me wanite vinda so naza ne adelile na oyu atongwe yano me siamani kwa tokanyo Raila ya Azimio Kalonzo ingalokwe ya okaniki umilile uneni uyu kana valua uyu evindani eno. Asante. Bwana Erastus ningwenda twambe kwitikelana kana kila kitwa MOU kana witikelano wa maandiko katikati wa two parties ni whether wawe or confidential kwa a certain extent ukethia witikelano suti witikelano wa kumilia kwa ndo ni kila muthana until there were issues ile itona kwa rais kumana na kwithiwa andu mate utambiemwe ningwenda kuotabia kana Stephen Kalonzo Musyoka ula ne former vice president wa ndeno ya Kenya na ula ne trained lawyer na ula with the experience very wide ya utongoi ndeno wa Kenya ni wisikana Stephen Kalonzo Musyoka I minister of home affairs I minister of foreign affairs I minister of education science and technology I deputy speaker I MP wa pandu bekwetwa Mwingi North for quite a long time uthoti Mutongwe wa kuboya ngwe ona oyute onenu ni walite kwetha weze kana na teke belani ona kemwe ukamba uyu wito na isile ingita kunduketwa wa Matuga Mombasa kunduketwa Taita Taveta Kisii na isingi mbinge airports mbinge muno wetha na very wide support kwa uti mundu wa kusembea undu anungona mayendo musembea na Raila Odinga mwaka wa 2013 twaina kila cheto wa court na Kalonzo Musyoka show of ambitions yake support Raila toka mwaka 2017 Kalonzo Musyoka show of ambitions yake support Raila the one unewie undu naneni ndino wa MOU ila maandikanite presided over ni ma professor eli professor Makau na professor Kibwana ni usikana kila maandikanie cha kindu cha binding na ma deposit kwa registrar wa political parties ta serious document yailite ni kwati wa itina wa ebindena kana Raila wetu akosa kebela na temo wetu no lazima mwaka wa 2022 support Stephen Kalonzo Musyoka yu ona kwithiwa chama cha kile cheto muungano wa NASA that NASA coalition ona kwithiwa yakwie kana no we deliberately no lazima twetigalane kana edwa kindu chuni cha thelile amande kwa alama hivyo matathela ni binding na mevo because no Raila ni the same person
na Kalonzo ni the same person na ni mama ile ndeme mesani me supported kila mundu ena ndo alama yake maunje behind them Professor Kibwane bau na Professor Makau Mutwae bau kwa kitu mikiu ndo na kwanza pe a very high level of dishonesty on the part of Raila Odinga nundu kethe wani mutumea o utona kwethe watona kwetikela maandika no lama hivyo onga mabaiti na Stephen Kalonzo amusioka akamusupport ta president at least ukethe anu amupush akatwika musumbi wa Kenya ukethe atenge waya maandikwa at least maandikwa la metikelanilwe ne matewa nundu yimatema ati of course we cannot be comfortable kuba na male woni wakunikana Raila ile kwati kila maandika ni evinda yesu na himu kwata mboga Kalonzo musioka evinda ona kwe rastas tukasobya MOU ni onakuba ya to implement yoni ukoko kaleana na MOU isu pedha bai maanisha on your part with dishonest as simple as that ni issue ya dishonest kulea kuikiania yes bwana Kalonzo ni kwa tino vijana kwa mwithu kesi ya bwana Malile ba na kindu kiucha dishonest kana kulea kuikiana necha yumilia vinda ya NASA na musale ya mudaba dethi wa aikinenia nukutikana na Malile kana witikala nosu wa ngile ne 11 onakutwika NASA ya sinda na Raila ndatu kamusumbi na Kalonzo munini wake Valosu Kalonzo no misi Raila no hilo mukwata mba wivinda ino kwa woni wao ana sembenye di lawyer na kindu kumwanisi Kalonzo wa musioka au bwana Malile wa mina weda ti mutongo wa boye wangui be ndililia kana ni lawyer unengedwe ndaya they know yitu senior counsel ni senior counsel you put it correctly thank you na ila toka sindu sia muthembosu we position ni tela ya mutongwe waitu Kalonzo musioka tono ni wisimeo nyona nelilia kila tinda tinene aba ngai wanundu mundu wisimeo muyandikana na MOU ni wisubi au kesaithia undu besaithia wa kindu ka muthemba muna ni mwaile kwa muiwa ni mio ya ndino nundu sindu sionthe cia ile ikiku na nengi ni mundu somete miao nyeju kwa woni wakwa bendwisi kodi na naza ni sindu cia kwie jundi zikimiao kana ito nitaile weti ya sindu cia kwie azini mama loya mama tonenda mesi lakini ju nyondu nizi na labda ndi mutaalamu ngalikwezu sindu cia vitie na cia kwie jundi onondo itonya watika na teka uwe waguo nundu Kalonzo ti lawyer munene teka uwe waguo ni kindu kia tika endali kile ile kimiao akandaga zaine kalenda na Railo na oke ko umwe wa ile amuo na nicho kitumitenda na mia yandi nikana okethia etha bandu toka time manwa tina bandu bangi ba usemba naju nyekela ngona kibandi ona tape kindu kita binding dini wa meona unjaza ndize mia muno nundu teka be kindu binding dini wa agreement Kalonzo wa musioka ta lawyer munene island assembly kotini atinda tinena ni sebathi island assembly kotini akaenda akaja kotete kala nito nino yu na bekwo ko ukoti muyuke mutu amwe nano ninezo na mundu zembete kotini nyeni ono niona yito ile stories ya kamundi na kamundete nundu teka uwe wa be kindu binding nyeni asio Kalonzo ilo zemba kotini dhakipo nikana kotiuka amwai Raila ilio kana ilio onagati kama manyondo ile nesa nundu muya wiki aonekana ti amwe wala titekelana kwa awoni wako bwana Philip nikana sindu isu ni cia kwie na NASA ndani ya kwie na no ningina hizi ndu cia kwie kimeo yuti ati sindu cia kwie ni hizo na mundu agwai ugwetu unenga death certificate ya kumaniza my friend tikeza ukona ingi withayo ona baimu ya wati ikago Kenya ulwa nundu baimu ya wa mundu waku athayuka kuji sindu isu according to me sio isu sindu cia thelile naenda cia thelile naenda bai kindu cha kiatike please chumilwe kimeo nikana tima nene za kotitu amwe nundu miao yikia wa yakwika kim ndimina na nikenda niona bwana FM ni wafika na ndi noketha eliko ndimina na bwana Kalonzo Raila ni mundu wa kwikika I think niwezi nakuya pe wikiku na batai wikiku mundu lo kwenda aggrieved kimwe
tinda na option ya usemba kotini teka Raila ndaikika na pe kindu kimukwata kimu yao ndabijo wa Kalonzo ila enda zembio kotini na tinda timonie mbebyo aende ndo tata baya ya sia mundu beao yaityo nikana koti katua muya mundu nuikika kana ndaikika nundu ngewasia mundu mwene kunena ndiagwa yila tunene nyane naku undu tie manwa pe kindu cha utua muya kitawa miao yake ndio tuzobite katiba tikanda na miao nikanenda pe bantu ngona ni aggrieved ni semba hapo nyine zaona mundu zembete kotini nugwate na maloya hatari ma upande wa Kalonzo ningi akina Junior yani ukeza tekabe kindu kibaki akimwe agwana nondo ngona nyi pai kindu kinda matati menda mandie kotini tinda timanyi ugo wagwe wela ilai bayu Raila ratoweta ba mundu ni mugengani kana mundu wa ubungu kimwe yao noithe amwe no watu thesia lakini yundu baile nyendi ndona kindu kibuki ileta takia mwa anything uti ya Raila imuthuku na timu thuku enda kotiende to bribia kana Raila imuthuku ona wanga yetekela lakini thani stories ya zindu zitebo zindu zia thelile yote no ilelo mundu mana aya yes wazongeaneza nende malile nigenda tulikie bwana FM na ko kulyesu watu se mundu asimedie tofo vinda ya NASA vinda kwe vinda bena kilingezi cha mbesa cia mundu maki uteti ila political parties ya mbesa ila mapikiana kunengwa nende waipana cia amela ingia kina Ford Kenya meta metula mutimo no ODM nondo wa kwasikana mayu kwa tambesa isu na kufikia vinda sikwetha kwina mathina mawikiku Raila ni mundu wa kwikiwa okwa metoke mbe nienda kwasia mheshimiwa bana wane na maundu ma kwithiwa Stephen Kalonzo Musyoka the one ni disgruntled aendie kotini na kika maundu ma siasa maisoti ya wakotini political issues are dealt with politically na baingwe bindo na jemwe tuka disagree ki siasa twaleta kuthiko seek advice ati kana oyo ni honest kana ti honest baingwa gadget ya kumesha dishonesty ndino wa koti zito cia Kenya lakini document ila yeta wa agreement ni binding at any one given time on a title deed ila wane ngwe either valid even at death ona edwa pe kainduka inika change ya with ya ne kainduka kostaka kiku ne cannot transfer document ne kwao ya lakini no lazima document hizo ya baidi wetu kwao yikiune ngwenda to ambe komana kana Stephen Kalonzo Musyoka ni justified kwa sakana ni one short change iwe ni mundu to wa Raila Odinga na to make the matter worse before ne yoloa maundu ma political parties funds ni NASA ila jokie ya bika bandu ethia mundu loke to Raila Odinga ni wathiba ya Uhuru Park aswewa pe andu mambe kunena nai ukethia ni meku attack our leader nimeku attack Stephen Kalonzo Musyoka and solicitedly ukethia ni memunene anai na makanena sino bingi na wethia ni mekuluka na muthano kabika methe mai mwitaji na jumuthe na nubikiera no bikie tuke kwa political parties funds ikuli yu akulia ni seo ya kana kindu kicha mbeza cia siama ili hata kila kita wa NASA the one manengwe mbesa lump sumly NASA the coalition of parties NASA ndiye ODM pe tofauti ya coalition na pe tofauti ya chama kiunje kichoka kwa umbesa ile cia nengwe NASA ta coalition tita chama ta coalition selite kwithwa selite kushewa ni siama ila sio nde siendeni wa the NASA coalition ona kama kalaka kwatie MCA umwe kailete kwithwa na percentage ina ona thani silingile kalaka kwatie ma MP 10% ina ethai silingi 3 kalaka kwatie magavana meongweli percentage ina ni kana ODM iketha jina i rightful share ila yayo mundu ya kwatie ando ingi waipeka ate ya na ingi tisiama ile ingi tekata ikwata kendo lakini kwiyenda na dishonesty andu ama sikila kindu cho ndikinenganiwe kwa NASA ni cho ticha mundungi ni cha ODM effectively metria kana NASA ni ODM kwa hiyo thita ibubuti kitete kuma escort kwa malete wezongia kulia kana ila timu ndo akuikia ndaikeka
kwati yabo na inde mwanda muzisa ni ndino wakilungu cha kumbea siasa watondo no tabia ni kana twe ni twambie imwe kwa imwe aini mako ni mavikie na ula twetelete ni wavika ni bwana FM kana Fred Batha mutaalamu wa mambo mauteti no kwethwa we muona o yu na inde tutatambo vikavau ni enda twambe kuzisia imwe asia tandeni wangaliko ya Facebook ni Mutongo TV na mautumani nona mema inge view wavika Facebook tinaka uketo wako share usaidha ni watumia ando inge utumani usaidha ni mavikia na kwetha mailika kilungu na twenene yule akungangania kula ya mukamba na maondo ala methi wa marketika muthenya chumani ki kuma wa kwambeleli yangi na wachu moto ndo twika ndi no Ikumbi ya siasa muno maondo ala meo konya ile mbeta yitu ya ukamba woni waku ni ile itatu kianda imwe 5 namba yatumani mukuve batende vi Facebook ni Mutongo TV na Mutongo FM liligana tu live kana imwe kwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM oine enda kwamba soma motumani ma Facebook Simon Mwania vai ondo onge twese ni Raila atonge kwoko uziwa si Raila atonge kwoko alibana wa matu ya stage mpya pipeline ndani kabisa. Raila is the president na ndiye anawezana na Ruto. Kalonzo please kaa chini ya baba tukae ndani ya serikali. Nake bwana Augustus Katea Yasia vaikula ya Raila Amoro Odinga kanaka mi ukambani ni Kalonzo nated. Anake alfimake ya siasa si ya Kenya ni mpangilio na mbesa sisi ya following ya Tongoi Eli. Daniel Mutuku nake yasia Daniel Mutuko Kithoka Alliance Tush Shwabet yasia Ikombe Ward MCS branch and UDA party Kalonzo alike Kenya kwanza tondo vau vangi ando ni aingi aya oso ya mwitangale kwa ya Kenya kwanza na hindi nake mondo inuitwa bihambo ya surround vaite twetele signal kuma valava ya Kalonzo oso ya sietele Kalonzo amataviondo kumatavia nikiendama manyenziela modhi nayo Titus Kithoka mutwa ya kura ya kwani ya Kalonzo haya na hindi Mo Dennis yasema lile the next Kibwezi East MP ni wakati also ni Mo Dennis na kesheri ende ni muno na Regina Mwendeni asanti na hindi mondonu wetwa Paul Kisianga uwo wawo azimio vai presidential onge Raila kwa Kalonzo should bargain another post or go it all the way to the ballot. Usiaje Kalonzo hadi ingine 11 nondo ngalekweno ya azimio Raila nowe kwa kiti ya Busumbi Regina Mwende rasa sekombe ya siasa yuko tenesa ni muvea na ende wa Muthia nikenda twende na Kilungu locked in Malile has empowered youths, women and organized groups. I'm a living witness. Kibwezi East tuko imara. Benson Kioko Muinde na inde twende na kunena ile itatuke enda imu 5 namba tumani mukuve tende vi na ndeni wa mtandao wa Facebook na kwa ni Mutongo TV na kedandwe so like page yetu kana ku follow enda utype Mutongo TV na we type Mutongo FM na we type Erastus Kithuku Anzomo. Izo ni page ya Facebook wese anitwa atiania na nitwa kona siendo na sound violate ndeni wa mtandao wa YouTube to live etandwe so subscribe enda vo subscribe Mutongo TV /FM official na indi twisa hithi anitwa atambanya na yu we mwana wabi kaba tiziaza lewa bwana FM kalibu muno ndeni wa kuombea siasa na indi ndio kuthocha ndwe na momo no kamera yaku niba nino kamera yaku nino tunekethie muzeze itwa twambie lakini twika kuendea twikwambia ben mubya Erastus nendo tunga mubya kwa ngai nundo wa kunzubya mbaka ba kwa Erastus kwa Mutongo TV on the FM atongo yame bana munundo nizinemenda utongo inema nimekwatisie ibindese ala megotha maimando utongo yi na niguo ndinai bakube na nene ndio kunduke ibabukani ba Kenya na njuko mina nizile ngaleko ya kitu hiyo kundukwita wa Kanyangi na kwanza newie nitamuna yona mwakilishi kuwa Mutongoi kundukuna mwakilishi kala bantu kundukuna function yana ibau na pate ngwe mashambiki yake na kitonga yake na nzangi mambia mone mekombe nyendina mese lakini nomana ndine ye mambia Ikumbi yiko nezele ngaleko ya kalao kundukwita wakathiane kuna thaithile wa chumongi mambia batengwe Ikumbi yiko na newe moyo muno yuko niba na tuiba na tongo ya no ninya nita Fred Batha FM ola mutaalamu kutabazia one kwesiwa kana kwimbua
na yutu ibani kana tunena ni obo wo tongo iwo kamba na wa Kenya ni mutabye unene kukua kana ni kukwitha sua kana ba kondwa abatosu yune nandike kumbeni mu byano ndo ozela wondateka nini ne kwate ne mwandike ano ndo mashambiki makwa tendo na latwa izititi ndani ya latwa na no muthira mwambia ni mutinie yuti na ndo ni ingibyo na ingeki ne mu byamo no Fred na inde ne no tano ndo akwiwa kana ikumbi ni ende no tamba na ndo akumusia isia ndo wele to kwatamba ukikata kuna abatu ithioka tweza gwetha twena wate iwe ano kune mu byamo no kwara mu ende no tukwata kuoko na ende no kutukwata kuoko muno ndeni wa Mutongo TV na Mutongo FM nginya muthia na nduka kome ndo ikumbia siasa kuikoma waje kuo bana mbata uyo kati tunambia yolwa neni wone thio mwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yolwa ila secret document ya 2017 ila maandikane na Raila Odinga Kalonzo no naise kana Raila no ila kwate wiwa nosu amo kwate mbo yu evindani yi na inde ainge metha mayase kana na seti asinda ko wiwa nosu ni wathelile ainge mayase aye Kalonzo ilo kwatwa mbo woni waku ni wiva bwana FM na kindu chambe one wailu kumilia valua osu ina valua osu ni secret lilikana azan wakembethe yundu wambe unaye wailu kumilia obalua nundu pe abandu babikiwe wethea obalua ni waile kumelu na babikiwe ba ugatonga yana makweta okula nyai we ula wailite kwithwa aungamite na ticket ikwetwa ya Azimio nu no la wailo kwatwa kwoko ni Azimio nu na chuni choma kweta onena nisi na munango mathangu asu Kalonzo anaumasia Mheshimiwa Kalonzo anaumasia kondwa andwele mundu ambe no lotongo esie unena ni ozu weta wa Uhuru wa Kenyatta na mundu wa keli ni ati onde alama etinga andu asu ni mo Kalonzo na kweta tabia pe gikundi cha katatu kila Kalonzo na nena na cho kila we mwene ona weta unazia ningwiwa andu mayazia noni ona mathangu maandikite wetu ya tukilie kweta mundu ula mutumanu biu nai panaye pata wa anene ngale kwa lakini kisiasa pe ikundile kindu chambe Kalonzo pe kindu kwenda tabia omuzumbe ula ni motongo ezi onena ni ozu Kalonzo na mundu la weta wetinga amotabya ati yukuona teile baana okweto tuya itinga ikale ba yambe utenamba uka nundu unokieso mami inoketha utenamba kuka ngilile na 16 ngilile na 17 na nenete netinga utenamba uka we musumbe na twaityo twaitie twabika ngilile meongole na ile efatu akeva asindie kananda ketha asinda akangwata kwoko kou uyazia edinga ni waile kutongozia waile ambao manapeki ndo twanene tenena ke na nusio kikianiwa ate ime dinga na mwala mate manewa amena binna muno mayazia edinga neo yaile kwetha ye muzumbe na mundu lowe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ile kala kiliti nune ndao matapi imukuwa muinenu ni twaiti ni kwa detinga gwoko ngilile na 17 na batengwe na kwa detinga gwoko na twaendea na sindu siyebo ni masionia na twewe ni tetwamina kiwina wetinga thingwata gwoko yuko unenda otabya ati yasu muigende ochanga mukia kwitha moyasia ni naile kwa detinga mutezi undu twitha twaneni ebinda betuku nundu andu asu maneni emeli na nendo kutabya neza no niwite ninge ndio na matu na ndio niwa ondo nimekwasia maneni emeli na manena meli ethabe mundu kuate muyani ni maile kwitha mamandhito kotie kamatania aye peke tutwita litigation na peke tutwita mediation undu wambe ona mweya wambito onenga andu mwana nundu pakuba ikindu criminal izu ni wiwa no wandu wambito manenga mwana meiwa ne mele bate mundu agaratu na mugeiwa na mwele ona mukaethanisia mundu na muthiwa na mwele mwayazi ai ithia ta kwatenia ona bai mundu mukule ona ngali ya cia konga na leluni polisi amya ati kwa kwatiani na mwani ukwatiania hindi muziligale kule yuni wangweza kuka yuko mundu ula we Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Raila manene tena musingi usu wa wiwa no wa ndweli mate kwenda kwikia mundu unge na ona nazizia ona yu mai kwenda kwikia mundu unge nundu sindule ine na wakatika uteti pe mbingi cia tha mutatu akotini nundu
wa simbithe cienu ningi mwatu agodini na ima ne na ima citu bangite kwikona mwigile omwe osango na withio nduzi ni wamathikie yuko mundu ula ukwitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anaina othacio na pate ngwino nongelangile pointi ciake cia nongelangile pointi ciake cia kwia uhuru tafadhali ekakunzukuma kwia ati make ekayikugwa ngono ndu kimukona ni ati ni nathibwe na kwia ati imara ila ekayikunzukuma muno ndu kimukona ngitia kimukona mundu enyu athitia ni twanene tukazi twafike binda thinda keti ko unenda ne nimuke mbola aya Pana FM ndana mbole kanya nagu be kulo ni ndana kulia atwa nguyano ele Raila nake no nethi wasungia abigana kumuzungia mwetu ya sinda kindu ki ko ngawizi ni cia thelele ndeto no imwe thila hizi na thila hizi muno maandikano maiti ati kwina nundu chuni cho nenda weta kwanza chuni cho na inapata nacho nundu ningi uzio andu maitu mawaipa ni thito ngimea maendene sana hao ni ndo ure no maendene zambaro mainaendene Kalonzo akeza kwazia Mheshimiwa Kalonzo akeza kwazia nina press briefing umundi saa sita cia utuku nenda gutabya gukutawa na breaking news Kalonzo to hold press briefing kindu chuni kimwongelete Max na kekala ati we ni media na kwake no cio muno Mheshimiwa Raila gwethwa anasungia Kalonzo sema ya asinda chuni cho Kalonzo kwanza onenda weta ayinena no nake tongelele nicho anazia ati weather twaitie mundu la witinga akaungama pa na thacia methoni na umeluni kana Kalonzo ni wianeti ethwati ketho twazindie mwaka wa 2017 kana tuiga twazinda yuko unga wa izwi wewe awandu mayazi to yazinda na yetwete leo zinda yuto yeso bikabau tuzisie kana wewe no zuwo ni waiti uyu na weti na etha ni waiti tafadhali tithame baba kwazia ailite kukwato gogo ewe tinge ketha yabetie ni oikalea ngokulia ewe tinge kezo leo kwato zumbi bemini Kalonzo ekalata kwato zumbi ailete la ngithela thi kwati kala tikula ni usimu cia muthemboso nundu no usio you no usio tukakula ni we etinga you twiga yazia maitie akaja Kalonzo ni wianeti no twika muzumbi bageza leo twika muzumbi na Kalonzo emini ezo kuwa biwata ka twika muzumbi etele tinga twika na ka twika namba yake ile baba labe etwe ni lazima tinga twika na Kalonzo ezo twika muzumbi ne ba bayana bandike tu nendo minana naku ko goya kwazia etinga da kwa tozumbi kanange wesu nundu nunawe tiene za sia mawiwi no waitie aka wetha ke tha kwatie kananda tha kwatie nenda tune yani tuithe tuine na ugo akaye mutabia ugo ne museo tukane na ugo na ugo katuthasi nyene ndete manye kunena ugo ni weze ni ndeto ni ndethasi tukane na ugo katuthasi okay yuko nyene ni ndeto no nduzu etho bai ukithoka bita kana ndukabita ukangwata guoko yutio bau aya ndimina na kuvyo okube okindo ja seconds nuko na Raila atonya kwa Kalonzo tosha asante wambia jaze kuna wana zonga na asante ngwende ya nwati ya meoneza be no ngwenda okulia no ne abaji ba kambi ne yambe ya ulilika ni ngwenda okulia withi wanenga masa wiza hivi no duwe maneno kindu kemwe kana wiza hivi abandi kabinyeke muno tu manenga masa maingi na boineka tuzatu ni yuwe nenga masa no ndati atatuania and that we sa siakoni kango songene uyu ni bwana Malile ni muteti uyu ti muteti uyu ni mutaalamu yaka ku analyze ndo maundu maili na akuye muteti kuni iko lakini une muongela ngava ini ndo akwete analyzing bwana yakanoka kwa yu no zio Erastus yes ugea mheshimiwa ndakateleme pe bandu wanakutele magone zote pe bandu utaalamu ubika weke ngale kwela uwe pe bandu ngi ubika ume kwanza kula kodi kula maime kwa katika one news niendetu ukatotelema nundu nyendiunga maana chama nundu nyendiane ya chama na baige belo kwenda
nanyi kivila kila kwenda wakati no kini kalile kwani kwa juni kiende no kiende okay akatwende na kilugu bwana Philip nuka kwaku magama na MUKAMBA me atatu ni methiro maisukuma muno tetu wazimio ku ukamba ani methiro maito izarali na bebi ndo iti nani manethigwe mayumya ndeto imwe cia kumwilila Kalonzo kana no naita cia mbesa alikazimio na ndo besa ni momo sukuma azimio na memo sukuma nita momo kuna mbaka Kalonzo eza kukulia is it by fire by force besa ile ndo mamo sukumete muno ende ikulo ni isu ni onze anzio ethani momo enda Kalonzo kale kwa azimio kumukusia na muthembozu nginya maikubikiana kumulilo na mondo matena wikiuka nani wetise mbesa nikendali kazimio akana sie tuzo kunene asindu tetesi na titena prove yulo asio lakini kila ndo nyao weta tamu MUKAMBA na tamu Kenya niki be mutongoi yete wa mutongoi nundu wa make timely decisions yani dependa ama binda na be seasons na nwa iloma na kila wale take ibinda na season ina na ne kwatia dina mwingulo na thiwe bani season ya bika na wethia mutongoi waitu Kalonzo amuzoka ndio na ni direction nicho wonye labda mangawa na masemba mbe nundu metela manu amenza hivi ba kodita tiona direction no kamba guo then wenda in the way serikali kuma mo save so you nundu maiko na the direction na momeka kindu kisio nundu already onagukeza kata juu na Kalonzo akesauka evya akamba imale ile kwinda menza wa serikali na juno chetu nene aba kilevi natikazia tikali tenza dini wa serikali miaka 12 mite muno nundu ilaita wa national cake yani agweba ya serikali na tenda tinza inda imani si andu alangi maka kwata cake nene kuivi nacho kutumila buda mangaba na manete ile medhe aje baji tikali tenza miaka 10 na tiyo na pemwelekeo heitiketa usemba hii tikese hivi aba usuye tena tikwatie na no wemeasia wa Kalonzo eso kuka nundu baba imundu neza oli Kalonzo ayuka kwazimio wa medukisia on the masia so kuka akogode jara tiendeye lakini negenda kethio kwa bikiwe inondo ongoti lo banini gavana kibwana aine no ivinda yemwe na ndeno wa mutanda wake naize kana Kalonzo oka mama ne kana alama ko kanzimio mama ne kuyalama afikieti ne kuyale mbasi elama wakameka lo ivire lazi etina sikala wana alama wakamea sele ile akethio sindu cia sobiwe kwa uwa kaende na mitala telelai isobitwe ku kunuru nenge kobe paipa ndu mundu thi pakalia inda mambe sobio undu mekwikalania oundu mekuendea kwa Kalonzo eso kukai de manthi wo balokulika ndini wa mitala talesu nokwatia ondu mabangite ondu mangaba na mabangite na Raila jubasi Kalonzo eso kuka oilo koka enda koka nanye nikulia wakana ninene okinduke ne wezi pe yutike unana na yulo Kalonzo kwinde kiwe 2013 kwa iki 2017 uketha bano ngeo sani gwa tene onazunguma hizi once beaten twice shy ilange ukeona imwendenda umeke decision ya kanape ukweli ndeni yakinduki nunu nyengono ivingezi yakindu kana ngono ingenga no wange ngayambe wanga yake my friend ni ruka tende onandikwetela ya katatu nengi hondo wewe Kalonzo na we mwene ni wenanisi azia ya katatu yu nyenditonda nane no luga ya ibinya muno nuno nakwa nikulia enda ya katatu ajikata honestly mundu wa klasi chake kaliba yake wona mundu muitethania wale umya wema sa na that makes sense litonya uthi ngethigia cia bandwi ni na umya yambe na umya yakeli ni nanga umya ya karatu ondo na easy I think I support him on that I cannot support this guy at that time nanye nasi hai tondu when mwene ni unene ni sina zene ni support mundu ya karatu na atumya language I very strong na hivyo on the education nye nasi hai ekaleta mundu umetangi na hivi na isemba bayele bene mbe yambe utumezi aneweza kamba emabuthi wende kwenda eta wa negitinya ni wetau eta watermelon asemba okalaba tende tiza idhe abindukie tizi nutuone direction tiza idhe alikilo bandu this time round niwe bido ya kuona ni Kalonzo wa Musyoka tundu akenya mamosa yes his own decision he can make his own decision as a leader of our community na hivi kulala umealangi maenda na yeka utinda yite banu undu wende na kuya ndogo na itutoza wata tiandu tite tonya
I think he should show direction. Okay. Nyenyuka kukulwa kwaguo madasia mutongo wetu Kalonzo wa Musyoka ailo thile beni undos for example mweze batonze kwa kethio na ele baimundu ka kwatala 50+1 and that the most important person na siasa you have to take risks and that we come undula wabata ku Kenya nondu wo wenda ya moya direction lati kosa tambi nyeteka ninyewe I will take that bold decision nithimba kele ben benga mbaoni amen itundu Mombasa I am my own man and I can do my own things and I can make my own decisions na pa adventure basi situation ya mudembo sio zaidi wa weza either nuna atuika na kwa yuninye wazia kula kuibwa na direction ile kosa tambi. I think that is my position and I think it is the right decision for Mutongo Waitu Kalonzo Musyoka kosa. Okay. Wendeni wa azimio la umoja na magava na MUKAMBA na mwende na kudhozi wa azimio kulembetani ya MUKAMBA na Kalonzo as we talk ndeni wa azimio na ekule yokai azimio ni mwenda Kalonzo inyuta azimio mwenda Kalonzo anapata kwenyu jiwe kwa kana ambasia sindu ila ni mwezi Kalonzo wa Musyoka position yake yuki siasa sia Kenya be yona mumuli aitie ailenda indeputaisi mundu kabila kalaka ni wailenda yosa ailenda indepute ida wara ila kanowa Ruto nundu na baby nda wete awa speaker na alea na siasa sia Kenya shape ila ina take yeju nikana yani kwa na masabu make siasa ne no mumene pai mundu mwetikela yuta deputy wake nundu aitubina na ni kwa tani musie na inyonde na ni asia thina wa Kalonzo yu be wambio likela bau nikwenda baipandu was a deputy nundu ni anangia siasa sia sioyu kulika deputy no kwadia jisa kana imo kwadia kiu lakini decision ya siasa kana kula sia Kenya ika make one and mama utikenya na that is clear to everybody. Okay. Kwa kila mundu onde Raila or Ruto they have no choice no nginabo as a deputy sio kuma utikenya kwa Kalonzo alingenyele beni kwa uwe nyenga kulwa nunu ndeke bila ke bai mundu muneju uwe waguo jutine na nyola kitawoguo bai mundu munenga deputy nundu endazia ba Mount Kenya and na vote ile can decide uloka asinda Kenya nezu ya Mount Kenya kwa bai mundu munenga deputy but the sure bet ya Kalonzo this time round ni aende mbakele beni be amba utumizi yake lakini tuweta na ituonya na aketa ngumbo aitutwiki ya kumba weza either na itu bai mundu gatobu ja we can make our own decision no ndo tina future na tina meme tina wake Kenya manye onagwo ku kamba we can make our own decisions na chundu matosa ni muvya muno bwana Philip ni kwate no articulate point sia kunesa na mwanyo lawe uyanite ni muvya nondo akwikala umese nesa ya mwanya ne wako awakulese ne kulete bwana Philip haya magavana mezi osukuma Kalonzo zaidi ya mama sukumito musukuma nginye makamwikisia ndeto ona ndeto imwe tutesa itena ugo tutesa uthibitisha nondo kwa mfano nga college kana nona era zia slingi ingiliana nigenda uke Mutongo TV na ndina ugo tio si wakenene amuno kubwa na malile wiona isuni onziela maile to kinyakela ni mokwenda Kalonzo then wazimio Erastus ibuta butelia yebuditse na miolukile yulikana ikaniti nai ikaniti wathe kethia niji ku cause confusion nundu wa miendele this smooth na ithita akamba twika weakness ka problem kaito tutuona ko ka kwethe wa ithite ya minia bahati na mwana twaziye tina mwana tuweyete walikile mbungeni emuinia na miaka mini through a by election atwika deputy speaker atwika minister wa education atwika minister of foreign affairs atwika Minister of Home Affairs na Vice President. Vice President wa miaka 5. Ti Vice President wa miaka 3 Mudavadi. Ila musali ya Mudavadi unaumie kulo naumie alikandeni wa UDA mutha nola walika azia kwithathi kweki. Ai Vice President wa miaka 3. Najo mundu lawe atwa Stephen Kalonzo Musyoka ai Vice President wa miaka 5. Na ina experience ya kwithwa serikali ni over 30 years. Usuti mundu aithi direction ya kana aithi direction ya aitwalire kwa yangawa ya earthquake ya kawaida buildings zo these little new shake nundu ni heavyweight they know a political arena ino jito ya Kenya magavana maito edwa magavana maito ni sincere 100% sincere maili tekwethe wa mbe mana ndio hotelini o umwe ba ilobi munene na mayeta Kalonzo ba na mayeka lambe nake
na maemwe hata yu mutongo iwitu twenda utunenge direction twenda advice yaku nundu bala betwa Kitui bala betwa Masako bala betwa Makueni county andu ala mebubu then wizikana methana imani na mundu wa Stephen Kalonzo Musyoka almost to man ni wizikana Raila Odinga ela wa endosiwe ni Kalonzo wa Musyoka yita Makueni ni nene ya Makueni akwati 93% of the votes ila se akoniwe ila se akastiwe 93% twatia yani twatia only 7% iyano nando alangi menda gebela kwa edwa Kalonzo la waneni ya jolua Raila Odinga asa kuweta Musumbi akwati 93% ya kula sia Makueni no lazima wale kanositi mundu wa kawaida kwa au magavana ama ito intention yone kalire nimestadiete muno na nene seko sisi siendo na utafiti mwingi ta FM nene wa FM anena wethia ebu katikati ta neutral ta referee neno kedesi leo nena nisiagu kana Stephen Kalonzo wa Musyoka timu ndo akuthembe ojite ko kuwa mheshimiwa Philip ayaza kana ailita kuthi to the ballot nekana to maneume wake mume manda survival alame kutekebela na Azimio na mando nime survive ku survive hata with Kalonzo ndebu nundu okabubu no kwithana candidates yake na kuyetha na kina ya Raila no kuona toilet kupanga siasa ethani kisio chama boko bala mheshimiwa Philip umete rastas niwongama niongame na chama cha Wiper Raila niwoka Uhuru niwoka Kalonzo niwoka Mbai niyoka ni mazi ya uyu wetu kwenda iki ni chwanda la mendeni wa Azimio meukia naona the truth of the matter is pala Kalonzo wa Musyoka ukathi nipo Mbai yitwe kathi na nipo a very huge portion of the Kenyan voters makelegala ketuminike is a sober leader mundu sini diplomatic mundu sini utumetwe Somalia akathi kwete mugu mundu sini utumetwe Southern Sudan akathi kwete mugu mundu sini na record ya development ni wa magavana maitu make allegations si kwazekana Kalonzo ndo waika Erastus gukuliate deputy president wa Kenya mundu ni Ruto elikandekeni kila kwacha akauluka akathi kundu different in this country akadia kazia tumeweka hii stima tumeweka hii barabara tumefanya hii sawa na haki Kalonzo wa Musyoka ila wa vice president wa Kibaki pesi ndo siekiwe vice president equivalence ya deputy president no ya vice president no kukitobe ndo terms kiemwea mundu katiba ka 2010 niko ka introduce deputy president lakini vice president uyo wa Kibaki either super highway ya hakiwe ni Kibaki ya ile tekwede ya society wana Kalonzo wa Musyoka nundu Kalonzo wa Musyoka hai vice president wa Kibaki either Mombasa road kuma mutitu wa ndei mpaka Nairobi ija kwa ni kampuni yetu Strabag mwaka wa 2004 Raila minister wa roads no lazima ueleweka na Kalonzo wa Musyoka in that government ya NAC are we together no lazima ueleweka na edwa thwake dam ni kindu cha konziviwe ni Kibaki na Kalonzo wa Musyoka onetha kinoke kuimplementiwa ni mundu wetu Uhuru wa Kenyatta ta president wa Kenya no lazima tueleweka na Kalonzo ichapa echake bukunthini Konza City ndemo APS wa ICT no lazima tuelewekana ndemo avukumanda Stephen Kalonzo wa Musyoka no lazima tuelewekana irrigation scheme ilaje na kwa mwingi no lazima tuelewekana Kalonzo wa Musyoka ndanengwa billions sio avukuma any part of the county aina kindu kitu constituency na ka CDF ka CDF ka MP itakala mheshimiwa Philip to na kuthikungamia bama boko niko akwete nduko expect ya nenga na basari Makueni MP wa Mwingi North kwa wila mokila maka challenge magaze this and that no lazima ti create profile nzio ya mundu lawe to Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu wa wola wa mweno tetheti pema we maingi let me ask you nde namba kuma ni magava nani yes nde namba kuma nundu mama wene na asindu isi Kalonzo atoni kila wekie na kolokoloni kana wethie ni mamu dimini na ni mamu thesia na ni wase value bala pe Raila Odinga ni wase value bala pe Ruto ni wase value bala pe Kenyans no lazima welewekana Erastus tine na ti sobanda Stephen Kalonzo wa Musyoka I minister wa education we minister wa education ye we ka hata undungi eka Qurani ministry we minister of foreign affairs eka Qurani ministry of foreign affairs utona kwika cha measurable nundo that we negotiate for funding ya USAID within we minister of foreign affairs imbeza sio wakati woka implement nazo yungeza ku challenging ngakule weki hata minister of foreign affairs umbeata do atake ndo tangible like no we anuende yenu ndo no lobby for funding from outside the country so magavana maito nitukwenda nyenu ni appeal yakwa meje
mete atumia ala mewika au kambani mete athukumi mangai na mayita umbano musio na mayita Steven Kalonzo wa musio kameka lendi na mayasi ati nundu wa unity ngwatanio yo kamba tukwatani nikana tu decide to enda direction ileba nundu nantamete ile alikeba kwa uyu mathi kwa uya athi kwa uya ni kumuthinia okumuthinia na ukathi mayo mwe alikaba azimio bane bobo gite serikali na yuteno na mena ataranze zingi very careless kana walike kala kebela jetina jingo kulia jingo ka studio no yakwe na noga ndiko yako ekala pa FM wili nikaleba yuambe ata na niwe mwene studio mundu either inu ni Mutongoi TV niwe representative wa management ya Mutongoi TV na Kalonzo wa Musyoka niwe Mutongoi wa kamba. Asante. Yes. Asante bwana Malile. Naguthandisia kwa kuingi bwana FM ni wethukiisia ateti asweli mainene ya yolo wakiucha magaba na MUKAMBA na kumukuzia Kalonzo aligendene wa azimio na enzi ile ya kukuzia Kalonzo niyo kuoneka itenzi ya heshima yonekana itanzia ya kivuthia ila maende na kutumia nike na kumwikia ba azimio ange mayase kana titamena wendi wa Kalonzo ayukava mechende twisunike ndawe sethia Kalonzo ni wewe wona ni wale odhenge andene wa azimio mungamo wako nye ndi mungamo egine enda ukonyo utaalamu wala uwe utaalamu wako asante yu undwambe katika unena ni ulawe to negotiation pedo anze zikipathu kwa nisia kumanda undu usindo la musindana nake na yukuwe mangava na maine na u nimeenda ketheva toneka nunu timo meonena meoka onangaleko ya azimio bakuwe yonde ni wa omoyo Kalonzo abigite ba Of course. Kwanza aile gutha abigite bumwe iwambe kana wakeli na yuni nicho merata onande tuile cia umutelemia maize kana no utelema akogekala atete yuko ugwa mayazia ona yuni ni kwati ne ndeta ne wiye tawabigie bantu mazia ona mayumwe ndiye bigie bantu mazia ona mamukola yue nenda okutapia katika unaenda ni wa negotiation sindu isu sionde ni tactic itu mekani kana utelemia mundu la monena nake ekalate kwitikela kila ukwenda na yusi ndu sionde zindu si utumika ne kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka ekalate kwitikela kulika azimio nundu wa itumiziki bako nundu ambe andu ondela wona maimanda maundu ma uteti kila mundu etha ena undu wake okwenda uyanie kusini chokera wa personal interest ena undu wake okwenda uyanie na YouTube na kwithia ona mangava na undu nandu ona mope undu mekwenda na mazisia ningi kwangelekanio ngava na lotona kwitha yende ya chumwe charity ngilo mangava na langi mheshimiwa mutwa mheshimiwa kibwana tamu sio yithelile yatio kibwana ize no gweti o senator Makuweni no ize no gweti o senator Makuweni aizu yue ibinda yu kuiwa masukumete mheshimiwa Kalonzo peke ndo kumekwenda na kindu chambe nimekwenda with mazizia serikali isu mazizia kugeza kwitha serikali ya azimio nimekuona kuobetha pe kaba ni matono kuona kuobetha pe kaba ugethia ni kindu mundu tono kwata ukibila fulani munango ki kwa azimio kingale kwezengi nicho kwa maiya Kalonzo kwa ekalate pa ugwa kwa mbeza no nguzioka pa ugwa kwa mbeza mheshimiwa Kalonzo ne waenda mbeza kana ne wenda unengwa mbeza yine utavizia ba ati mundu la wi Erastus andu maziaza ekakwitia mbeza ni matha na mbeza nundu ni utevi ba ati ile ba mundu la wina lato wi ulubyo katika siasa cia Kenya edo Kalonzo wa Musyoka niki ijongo utavyo yu na ni waile kwitha aimandwa ni Kenya kwanza na getha imandwa ni azimio na mamumanda hata kila umwe enda au kengale kwela uwi kila wailo matha peke ndo wailo matha na wailo matha sindu ile jambe ailo matha ngaunenga kibila kilio na chakeli ni maweta makazi ona no ni unenge mbeza cia no ndumana yuko unge wezu kwigwa ya ni weta cia mbeza ona di lazima getha ne weta cia patona kwetha geta kwathwa imbeza ni ngaleko fulani zenda alike ngaleko ila uwi nundu wewe ngaleko ya wewe sindu sikwazi ngati no neti sembeza pai mundu tona kuwigiria kacha thinu neta cia na pai mundu izi mbika bundu pai chekiti naona kiki andike kana te kona bank transfer ikwaje Kalonzo transfer mbeza acha bika na ti neo na SMS ya zimu
Kalonzo azine mbeza zia no kana waandikaniwe bana okay pe bantu bayangu na tekngokele yu kwa we ethwa ena lato niki yes ndokutabia gitu na nicho gwange gwayu mheshimiwa Kalonzo akasia ena press briefing ona nuoneta matuko azwe asia na press briefing yani wiwe sindu cio ndaba kubizienda kuungama you know mheshimiwa tenda kuwa mheshimiwa Kalonzo asiata niwezikila andu makweta okulania makweta okulania we Kalonzo akalika azimio hii Kalonzo akalika Kenya Kwanza hii kana Kalonzo akasia ungamea weka hii kana bakathiata na yuno ndo munde pe twi na topic ya kunena ni cia yulu wa KULA ya MUKAMBA peke ndo mangwenda kurebicha abata muno na MUKAMBA ni ngwenda amanya kindu kiu na ni kindu kiseo kili ati lato wa Kalonzo mbe wongeletwe ni wekwikala atalikita bana azimio ka hapo Kenya Kwanza ka hapo na Kalonzo hapa na ngutabize ba kindu kimwe na nicho ngwenda utabia cia izia na edukije maitu ko Kalonzo yupo ko na ile nebo kweza kumya kebela keseo na nebo kweza kumya kindu kito no tethia MUKAMBA yupo ko na ile na timu mheshimiwa wano kana tiuro ona ila twina mheshimiwa manzo niko ndo ayo ngebindwa statement hizo yako ezo menena ezo ni na nenye ile na ne ya mheshimiwa manzo na nake theke kuloyo ni mwe pau muungamilite ungamila ipau na nendo kutibye kuunga mabuke lake tonda kwete kindu kezio muno yundu be kuli wangu uli ati Kalonzo muzio kana ukona mundu la we tinga towaze Kalonzo tosha ozo ungeo nethi ni utapizia pa yupa uunje pu kwiwa unje akwete kwiya okay ndinena nake yo kaneso lakini aila kwetha akwete kwiya azimio ati yo azimio inywe mwale ya kunenga usumbe olangu mwitia nengo thiba ya Kenya Kwanza nundu ngutabiti ba twila ona bani kwa tina mwiwa 11 nanga kwiya ati pala patiele ni utabizia bana no ngurungelelenge pala patiele na babingu kunesa mheshimiwa Kalonzo muzioka utono kwata munini wa musumbi ne Kenya Kwanza na utabizio uba no chongo utabio umonde ne Kenya Kwanza niki azimio nundu ti azimio nundu azimio kila Kalonzo utono kwata no sumbi timu nini wa musumbi no sumbi mbona utono kwata munini wa muzimbi Kenya Kwanza niki nundu Kenya Kwanza ndio tunatuambia na azimio ni yiwe ni kima ati ndo makimani muipanga sindu ile ingisio nde itinga ikatongozia na kebila cha kele keketha kija ba kimani keuwethe ani tamabinga lakini Kenya Kwanza bege ndumegi yeso kina ikisio bege ndumana ikisio ethe ani kisio Kenya Kwanza wethe ani achanga mujambi bane giata mundu la weta warigathi gashangwa kasakwa mwita kasakwa anaisi ati nya kwanza ba mutu wa moyona tando na kutwika tando na kuemea kutha ni munini wa Ruto ona andikwe juri na nye kibila kelangwenda kwitia nicho MP niwe zindu wasia kiu unaoneka to kwitia ni watia geke bingu na keina Mungu na nundu Kenya wasisia ngaleko ya kami pai mundu wa pai condition manengero makawela lazima murune ateo mama zizilia pai condition manengero ba aya pa kwa azimio nibo be matunda ala meka ba wa Kalonzo nundu nibo to no twikela muzumbe la hizi muno nona ba kwa azimio na ozio ne thukize mheshimiwa Kalonzo muzio ka inena nesa ayazia nye kwanza nene yumitie na kwanza yazionde ona kutwika no ngutinangwa na saingi kethe ani wende na mugo no ngwende na uthukuma na azimio nona tugile kindu kibile kakaingi muno nune je ngwende na uthukuma na azimio nundu ni utabizia ba pala Kalonzo weba kubi kulika usumbeni ni bwazimio aya na ndako kae kindu kingi yes aila ko kae musumbi asante naende mbio kwati yavu mwendo muzezia ni muvyano ndo akwitha wende no tambanya na ito 13 ambie ni tusongete ni ndene makilungu chai kumbia siasa imwe kwa imwe Mutongwe TV na Mutongwe FM na kwa kile bandu yeso kwati thia Mutongwe FM we musele nondo bailungu sievo si lukwata kivo kilungu kile chai kumbia siasa kila wajuma itina wa mavongi nyaba yatu ngoka mwendone wa saa 6 sia utuko na wingale kwa sia kitwi na mawidhi tuloko na kwa Mutongwe FM ni yana imwe na 3 FM wingale kwa sia makuweni ni yana katono ile
wingale kose atitata veta yake swani ya ithio kuthea ni Mombasa esio ndhe ukunda ni yana imwe na ile katono kenda FM 102.9 FM eso ni Mutongo na indi wa mitandao Mutongo yendeni wa website www.mutongofm.co.ke na indi ndeni wa Play Store and download app ya Mutongo FM. Nende wevikia na kukwata maundu maitu kanambie na soma motomani menyu kanambie na Facebook naambie na Facebook theni wa Mutongo TV ni wa YouTube Mutongo TV /FM official nende njosa simu kanini noza simu siana itano noza simu itano na indi motomani ma ile itetu kenda imu itano nongwitha ndisoma na ndi maende no vitela bokio ne kwa kuwetha no sia yesi anduma TV ni mukona motomani ndo maende no lika ekatwambie na mutuko Mutunga yasia ona mwasia ata ithi akamba twenenga Raila nundu Kalonzo niwe watu yetu support Raila mbona nda tutavya ovo wavalwa ngilili ne 17 uzetu wa mutuko Mutunga nake ani musimi akasia Raila akwate Kalonzo kuoko ai kanene thau so ya Raila ai kanene thau Kalonzo vaikendo ndatonya kuosa kivela eweka okay UDA uzetu wa Samido Swasniga nake mundu wetwa Ben Peter yasia kura yangu ni ya Kalonzo aende UDA fail to that atakuwa opposition side usini Brian Kaloki nake okay FM alipe kwa okay sawa kiundi soma azia kanisa wametuye naondo tike dogo FM alipe kativoi mwene kwa kutumia neno lake la tina katiwe no azia tina ende tuene yange wa kativoi matuke 18 muhiwa katatu chale kinene va yakanivo atongo night aini kativoi mwene akeni wa Maria Katombi Bosco Molwa kungulu kwangala Mutulane Boys Band na Kakongo Sisters biado no kwetha ikotabanje mbeyange yolo akiu na kiguzi anondo ne chawe toba na ni chale kinene Mutongo TV na Mutongo FM yalani TV ya kanifo matuko 18 muhiwa katatu na muthocho nenyu tukomana hivyo uye biado nondo na wani ugumwe ama the ticket na ticket regular ningilio mwena VIP ningilile na FM ni wa VIP na tongo yange meba on the ma VIP ndo soma motomani atatu no sesimu kakwenda 20 ticket hiyo etonene ndio baadaye katwa mbende anayekuombea siasa kana mbosoma motomani ele kanini kanisa somede no sesimu Kalonzo Musyoka aezi kwa umma baba ni azimio sote pamoja azia tuko azimio odato aliba na sikioko engala kwa sia ikala asa aya kanisa wa motomani wake Simon Moreithi nikendano sesimo ngedesi FM muno na muno ni va lodwa ko mwana UDA hauze azengala kwa sia lodwa na ngale kwa izu no UDA tuyambe kwa zaindi tu iwando mazimo na mome asiata wambe no omonde nenge simo kanini wewe bona simu dhaya wa TV hello Mutongo hello tuenena nao iongelanga waseta badale yafene kwa wanasu matata yugumanga lewasea makandara eta wone adriva yes nene asia kama mwe Slovakia hello yes endea yazana logo ile kinga kanini uzutu kwa atiani hata badale nenge si mwingi hello Mutongo aya twasonge hello Mutongo FM Mutongo TV wati ndata tuenena nao hello tuenena nao unene na madhu amumo kuma galiko kia na ne education ne embu lakini nume kwa woni yes we are woni wako woni wako ni Kalonzo bawe kalepo asante aya uzuni wete woni wake ase Kalonzo kalepo kaninenge wakatatu simu ya katatu ni yao hello Mutongo TV Mutongo FM aya no adi osa aya hello Mutongo hello Mutongo tuenena nao
Pinena Kilonzo Mutin Legend Kidiogoi. Karibu muno ekuombeni. Zalio zi netegula tu kwa bloko. Akakuirugeza TV ni tafadhali waambia nesa na wayambia naye. Aya tose onge. Hello Mutongoi. Wati ndata. Nesa tu iwe wati ndata. Aida nesa yo. Karibu bae kuombeni. Ile kwa chai. Sasa hiki tu siko. Halo. Endea neto kwewa. Sasa hiki tu siko ju mbango wa kamba azimio yo kamba. Yeye Kalonzo nazi yodie. Sigana mondo matoro. Jiba yodie yano mekola yomba ni tebaya. Inasukuma njenda ya BBI na nenda kwa ngila cha Kenya kwa ujuba ya kala batu patoro note zikiria kamba no UDA. Aya. Azimio baikendo Kalonzo kazimio baije. Ome mane gure yingi enda kwa azimio ageka. Kwa the UDA. Asante. Yeah, the UDA. Nimovea. Nenge simu inga nini? Hello Mutongoi TV Mutongo FM. Hello Mutongoi TV Mutongo FM. Uzunde onena. Aya, hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Tuinena nao. Wenena Patrick. Patrick karibu muno bae kuombene. Ni dia jambi gwe gombea ziaza. Ni muvea muno kwetha wetambanya naito. Guido numere mwingi. Numere mwingi. Endea ete woni wako ane kuli yako. Iwe woni wako ai. Kana mbegunga mwana ozima joine mukono muno. Na mbomu ya ane na neza muno nundu. Andu ne medire mola Kalonzo mapazira no nundu weka. Nage Kalonzo. Vindela ai munini wa president. Ndai munini wa president wa Kitui. Yes. Kana Makueni kana Machakos. Ai president wa Zion. Munini wa president, yes. Iku mbondo ala kiweka. Neka imona na Kalonzo chuo. Iku maende ala megwe linda yu ona ile ni boake. Ile ni konza. Kalonzo aina jabu mewa nena nesa muno. Ye yu konza nyakara mabade ndike kwa una. Ya bino mabudi ya kamba chinondo. Kalonzo nye mona ende nesa nondo. Dia laila ni hizi la mala at ojire bidie la kana chuo. Akatano. Kwa Kalonzo aki ojire bidie la akatano. Kalonzo yu ona keche. Di kande vita. Ndio na viaka. Okay. Na tu kwa 2027 ndio vita madana 2032 nondo ande na viaka. Lakini ahikan aitaji ndio atipo akekalo otuikani. Akudie kando. Neza nena neza no. Yeji ni ndakari ndo laila ndavita. Iko ni woni wa kwa ni kale buye. Na ende ya viti kivila anakawaka ni independent eweka. Nikidia ni katika kwa ajili katika Ruto na nani na Raila. Kalonzo experience na Kalonzo notueka. Na Kalonzo maondola weka nde hiyo vindela wa MP wa mwingi. Yes. Akunie maandamano kuchutoko. Iya andola ma ya ndweka. Ndao kwa kuna makuwe na MP wa wachuto. Ni movia muno netakwelewa ni movia nondo wako na simu. Aya twambonga bila busimu kanesa masomo motima ino na mema ingi muno na andu masimu andu ala metha methukise radio ni nondo andu ma TV ni momiona baukio ni andu masimu ni noti Mwanza 539 0753986233 namba ya Safaricom ni noti 115 nyanya 3 noti 0115 862950 ningwetha ingendi wasasimu kana mboso masomo motumani
Frederick Muthui Yasia, hii ni marudio ya 2007. Kalonzo aende tu mpaka kwa debe, but ikihappen Raila ama Ruto ashinde urais round 1, mark my words, that shall be the end of mwana Musyoka kuona urais Kenya hii. Uzine Frederick Mondo inaita Frederick Muthui. Na hindi utumani ungi Yasia Erastus Raila ametudharau sana sisi Wakamba. If he will not support Kalonzo this time round, Kalonzo akuje Kenya kwanza waunde serikali na Mr. Ruto the coming president. Usetwa Mosomali Steven. Esnaso motomani atano ma Facebook ne sisi atano ma YouTube mwekesa sene na mutieti na muno. Kufa dereva kufa makanga, let's spoil for Raila. Usetwa Charles Molili. Magavana asu mamande kila meenda na mayuma Kalonzo ni piu. Usetwa Shuabet. Philip Mwesawa Mona Augustus Kate. Yes, Kalonzo mpaka 11 Benjamin Mwithi. Na hindi na Kalonzo mpaka debeni usietwa Eric Kumunyo. Na hindi ve asisi ingi muno maende na kwero la kilungu kino Karen Kasiva na agia asende ni wa kilungu cha Ikumbia siasa muno. Mundu netu Sara etwa Musili Gideon Kalonzo alike UDA inoneka loko ya YouTube yu andoma YouTube no mkwasi andino wakakwenyu nibone yu Kalonzo alike UDA na akweka na Raila. Mimi namuomba aingie UDA Musili Gideon. Haya andoma YouTube Mutongo TV Mutongo FM official naona iligite muno isembete Kalonzo ni muhimu muno na aendelee kukwati ya muungamo wake mpaka akwate kendo kikava. Uzetwa Makazi Comedy TV anene akila FM unene ye nake mundu unetwa Mweo Andre ase Kalonzo has the ability to lead this country. Shantrak Kasomi na ase magavana me atatu no over they maina numbers manenge Kalonzo ndaya na on the mayoka Kenya kwanza. We haya asiaze Kalonzo ni ndaya na maithi Kenya kwanza. Kalonzo ni mjanja muno unetwa Samuel Mwanzia. Nake mundu unetwa Samuel Kitheka Kalonzo mpaka 11. Nake lyrics word yasia we are the Kamba for life Kalonzo the 5th. Nake mundu netu Mweo Antro kwa ngulilie mwana osu yasia Kalonzo ndaka akwata kendo vau azimio niki wazi uno ni FM even wazi no songe osuende aya kanisome motomani eli twende na kilungu. Ndo zizi otomani wake mundu nwetwa Andrew na soma otomani wagu kane soma otomani wake mundu nwetwa ngale kwa YouTube otomani mengi mwingi twasiokelela. But leo nimeona wakisema Oka wakisema wataenda mpaka kwa debe kivyao. Sara Kilonzo yazia umonde ona Oka meazia meendete maka 11 na meendete matasi uwe aya nake mundu nwetwa Godlove Kilonzo yasema gavana MUKAMBA make it kuthela piu kisiasa. Motumaini maingi vyo ndiye soso maonde mathela ine twende na kunena ni yakwesela ile itetu kianda imwe 5 na ambe otumani mukuve batende vi na ende ndini wa metano itu ya mikomo kanilie ni mwavikiana kuigwa wase wa mwene ende tabe makule kauta mavikiana kwa yumilia kana ambia vala bwana malile yulo nene wa mwene ende okwanda tiko te mwene kena twende na kitu with the reaction ya mwene ende yulo kino kuikana mwene ndi witola to education moyo nolo sezitika TV ya Mutongo no kwitikela na ito kana Kalonzo wa Musyoka ni ndongo ya Kenya ni ndongo yo Kamba na paingwa gusanisyo yolwake nundu nokuona ando inge maika shifu magavana maitu kwethwa mayenda kusemba direction yo wewe amena conditions mbingi sia kwenda Kalonzo abivi na certain way na kindu chuchu nikitumia tando inge muno mathata ona pe umwe watu ma message kwa kana magavana maitu ni mathelete bio tito na kwasiu lakini you governor wa Getui no kwenda kwitekevela ingi governor wa Makueni no kwenda kwitekevela cha useneta governor wa Bamasa kutuwesi enda kwite chao lakini ukweli ni kana intention yo no survive kisiasa nimekwenda methewe matona ukwata miano ndini wa azimio kapitata it's obviously kali nimekwenda makwate miana edhewa pengine Kalonzo kalika kido nikicha azimio silikali ni usogo lakini me position ite tayari nundu makalia kwa position nayo Kalonzo eloko lika nundu nienda kwa Kalonzo katika ni walika ndini wa azimio kwa mfano
with the yuba me kwazi matu masi Kalonzo soke back seat masoka back seat automatically nundu siasa si asili. Okay. Yes. Philip. Reaction cha mwene ndi bingi za sioni nzo, lakini pala nye ungama na muungama wakwa no mutongo waitu Stephen Kalonzo Musyoka wesa ona andu mayika kindu na othe kila mundu bani bayasya niwa mutongo loli yailwe na kamba, lakini uona wali yailwe na andu usually kinu chambe maonenge enda ya ku make decisions timely, yani get ila si elite ni we make decision ne local ya make decision onakwa kumusi we mutongo iloka mwani u make timely decisions ukethia either mukau kana sia make ye decisions nundu pepandu utongo utenda vacuums nakala ni weta noki mangavana onu ni minye na kwasya mo malia ile utiwoni wako ta mundu woni wako ta Kilonzo malia ile we that penda create a vacuum ya mudhemba ya kana akamba on then menda in the mende ni wa serikali na nundu ni minye kwasya nimekalite za miaka mingi kwa ume na wao unyuzu wa kwenda ulikandini wa serikali na yule labda malia ilia mona mutongo Kalonzo ata u make decision ila timely nele kwendekana kwa umadhi na nundu utongo ibaenda na jotongo ibaenda vacuum wana wa mautongo jagwagu my friend withia mugagu wa tongo isie na wano bao maingi mathelela wana wa mautongo sia wagu withia wana wathelile utongo iwozi we mukau kana wozwa itiana. And I think this is the correct position as it is now. Nyikila nasia mangaba na manali ile muona muyo kana wendi wa mukamba ayenda ndani wa serikali. Nakala mundu alia elia where there is no timely decision from mheshimiwa na mutongo Kalonzo Musyoka. Because that vacuum had to be filled. Kalonzo na mama uzusio na mituki na where there ekaya sia mainandu. Mena nondo wendi wa mukamba ba mukamba kwenda enda enza wa serikali kwa umu yaja kuile na kuile mukamba enda within the serikali na mundu ay maona na decision, then the masses will go to the government, and that is where mangaba na mana take that decision and that is timely, and I believe akamba ingi mamati at this stage nondo kala mundu wenda utongo yula wa na mutongo timely. Yes. Wembe kiasi mwezi silent. Yes. Na ala muko ni mheshimiwa zimwege muko ni studio mbege yes mwezi silent owe kiasi silent akangu kulia kulio kwesela azimio novo mukamba utonyoleka serikali ni baiba ndo bange mukamba utonyoleka serikali atio kwesela azimio undo makaba na mekwasi Kilonzo nyeni ni mini kwasyo uwe wenye ni mundu wa siasa na siasa tika masapo mela isi na siasa ni numbers na siasa ni numbers as it is right now Ruto kana Raila paimundu dhaukia kula sia Central Kenya na woni wako atani mwiki wa mazabu make siasa everybody Raila na Ruto nongi thamos and deputy umete Mount Kenya if they have to survive and that is the basic line. Okay. Nongi thamos mundu wakumaba nondo we mwene akenda aenda kula million thandatu aliliondo nondo zika decide nengi nondo paimwe ko yunga mede president kula hizo ndizo ikamwai ola kutrika president Kenya no kwa uba yungwo na bandi bone andwe nyina nena ni bolezo bezindula ziagu bandi bone andwe labda nyino nae bandi bo Kalonzo amewe no make decision nondo baimundu kati wasumeli waina mwanya wa mutwiki the chao deputy president nondo menda kula hizo ya Central Kenya. Okay. Yes. Ni muvya muno mheshimiwa ndiko kwaku bana FM be kuli wakulo ni mwene ndi mwanyano waku imosonge azanda undu wambe kwena na simu isu ikunetwe nutona kumana kana akamba no me utambwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka tawe mutongo iguo no me umutambwa na nicho gwiwa alame azimio kana alame kengaleko ya azimio maimu ya tabadhali lumaba na alame ngaleko ya Kenya Kwanza maimu ya ukauka ko UDA nundu no me umutambwa tawe mutongo iwo
undu wa keli uneni usua naweta wakana paya kwa azimio nipata na kwithwa ndinaja baikindu kwata waizia buno bodo no twike ya musumbi ngale kwa Yesu kwanza ninenie kindu specific nesa na ninena yulwa either munini wa musumbi kana musumbi nundu wethugizia katika uneni mwingi wa kamba na uneni mwingi wa andu ala mati ya tongo imo ma siasa makula cia hii tikanengwa chao ai mundu uzu akanengwa chao ikuli za hili yuko upe mekula ni hii we mheshimiwa Kalonzo Musyoka akalika ila ukaenda kwa azimio hii akanengwa chao mheshimiwa Kalonzo Musyoka ila ukaadhi kwa UDA kata kwa Kenya Kwanza akanengwa chao yuko uikuli langu weta ni huyu na niazia na nawe tazizi umelupiu na azia katika azimio andu magimane ni manenie na maweta na mazia kana kivila namba ya keli eketha yitu na namba ya mbe eketha yetinga chune chona weta uwethia ni tamapinga manozo na azia kwa Kenya Kwanza nipo mwana wa namba ile ubwato utemwikiata ubwato utemupinge nundu payo mini kuna nuko yo mini ne azia kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka athi kwa Kenya Kwanza kanali ya kuthia azimio gwete kuweta possibility ile sibo nenda umelela ba kwa mangavana nundu na uzionga umelela ba yue wandikula wandikitwe bukuni ya Samueli wa mbe kilungu cha 13 welete kwambia mzo wa mbe musumbe weta wa Saulo na musumbe weta wa Saulo wethia sani bikie sia ukwacha kaona maitha wake weta wa Mufilisti na yu Saulo ailite kwetela muthembi au myethembo nekanaka uwambie na yu Saulo asisia pamwe na ami yake asisia undu Mufilisti ukuseza ba athendo makona iya ami yake andu maambia kuthi umwe kongi makite yu nendo ukutapia mukamba ula wa kawaida nitukwenda kwambatanga tume katika amizu ya ina Saulo ila ya akiliye yona kuwa kindu kimweshimiwa kuweta kwa andu ingi muno meba pe andu ingi muno meba kuwa kithitwa timely kwa andu ingi muno meba na nendo kuteya bathi binde na ambo betuka nundu muzumbi uzu ezie kwazia nenge yinthembo numye neinye na nendo kuteya chuni cyo mangava na mekwenda kwika meenda kwika hata uneni wa level ya national mukamba onate mukulie na ate bandu ikalete na kanena nya wa muzizia ngoni ni waetikile Kalonzo athi akanegotiate katika meza ya national politics nake na mama governor nimekuemwa ni kuumisia undu andu azuma onoza olwaemiwe ni kuumisia na muzo wa monza wa nana aziati wa nana azia kwa nenge yinthembo numye ninye na ne wendembo na umya na mina kumya muzo ko bintu waidi ati Samuel muthembi yu aumela amkulie unei uma cia ndembo nu na amya usumbi waku ni wathela na wathelile connect na mangavana nimekuwa mane kwetela mundu ula watumiwe katika national level anene ngina eze kuka na nemiwe ukuwa mekala atite na njina thina na kwikala ata yukuiwa ne one the topic is indecisive timely nisio yukuiwa lakini nenda utapia mukamba kana munango na asisi nye na mero ma mutaalamu mukamba 80% akakuna kula bandu bamwe na munango 80% akakuna kula balaba getha Kalonzo na munango 80% balaba getha Kalonzo niwe belekile akusinda aya akanuke balabe bana malene kulyo itugenda mbukani ya muthenyani wa hiyo ya Raila Odinga na Azimio la Umoja ndene wa county ya Masako maambie ba Machakos town mathinga lekosia Chumbi mathi ya The River na mathinga lekosia Modolongo tiwa mheshimiwa wevo ndene wa mbomba na isu bana malile bomba no hiyo na ataka kumethukise nondo nethukise ndongo isu cionde katika mbomba ndila mbetu cia Azimio ba ukamba nimethetwa muno maiti nanga Kalonzo ende iyo nimethiwe mateta kuhepa mena anene angewazi ya Kalonzo muno ateo mheshimiwa ngilo be ndetwa onene ba Machakos town kana
niondokie na niendete na alamende ni sawa niendete alamende buno bothe wanguza inde pene ndo ndo twasithi kanwa muno mbomba no ni swingi cia azimio ni kwitha Raila evo wi kana ni chao kithiwa kiikika iyo twinona muno maimwikisia amasinga mheshimiwa Kalonzo. Asante. Mbeno lazima Erastus ombe kuelewa kana Stephen Kalonzo wa Musyoka ya advocate kana eukiti yake ndio kiketwa structured conversation kana dialogue. Yes. Anu mekalendi mayengewa megwane mamwe menda mwelekeo weba. Lewese kana Stephen Kalonzo wa Musyoka already no nene tena president directly, no nene tena Raila directly, ni makomanite. Na ni tunoni ishara ya kana peke ndukiendeje ochuma kimwe kithelu. Nuno ni Raila na Kalonzo maikomania ni bomas of Kenya na we alia kuthi ngalisi ya Kasarani maana ya KICC maana KICC ebinda ya Jubilee ya NDC ya Jubilee. Yes. Na saindisio ndeni nona nisekana Kalonzo na Uhuru pena message coded message meutuma coded message laje utuma ni Stephen Kalonzo wa Musyoka na President Uhuru Kenyatta niyo utuma magavana aya speed la manaende tenayo maslow kidogo nundu makalea ko slow na mono me utapo makewa mwekalati ni mukwananga kindu kiba ni mukwananga kindu ki nundu Stephen Kalonzo wa Musyoka ona yake ona right ya kosa direction load kwenda kosa ni kosa direction ya march forward eweka ni kosa direction ya kuna left na ni kosa direction ya kuna right right ni kwanza Kenya kwanza left ni pengine Azimio na forward ni kuthito the ballot on his own tiati ni kindu chailete kwithwa ki negotiate wa muno nundu ni decision ya geta mundu ile ni kwitha make na decision make na community yito na ithine tumwatie tina na tweingi lama mwatie tina kwa uni enda kwazia iyo ila timu ziukie ba masako ya magavana 300 na honorable Raila Odinga ni within Machakos town na malelo no na mabingwa na biashara ciongama nikana withie Raila ni utupia ni woguagu kuthiandu muthenya weyo nundu peina a serious protest ya kana ndema yao na kindu chu kikiwe masako iyo kubingithio biashara na nzia kubingwa na metoka kuunga mwani kana Raila okakutupia na baya ye unje Naivas where their attendance onayo ndi kitu mini chao nundu andu ama itume na expectation ya kana Kalonzo ailitomanenga direction ni direction ya kuthimbe ni direction ya kutake left kana ni kutake right na isu ni opposition ila ya mbai yetele munene wayo aminenge ila tugisa kwewa march forward weza kuona andu on the leaders zio ndisi akwara na kwango kuli kendo Erastus kama governor wisi governor wewe kalandi na MP make meonde pa masaku MP ni nana wisi mena ta mekalandi na governor makweni wisi ma MP mena ta meda ndatu mekalandi na governor Kitui wisi ma governor mena ta mekalandi na ma MP alama Kitui wisi ma senator mena ta madhuko maana ma governor you ma governor may behave the lone rangers makazia ni twenda kwithwa na umbano ni ma MCA meanata mate di meeting isiyo umana leadership na leader atiwe tina ni leaders zingi sianata umundu yo Kalonzo Musyoka kazia enda kwithwa na leaders meeting bandu betwa manzoni kana Stoniathi kana Yata kana anywhere in the Republic of Kenya wona ma MCA makombwete metoka wona makuite andu wona ma MCA matongwezi andu azu uko na ma MP mebubu uko na ma senator mebubu except ma governor memen 300 na governor la weweku umislead yetu na umwe nundu nukusikiria election Charity Kaluku Angilu alite kwithwe etile tene na ka pledge loyalty palape Stephen Kalonzo Musyoka for survival ajange mayoni di survival memanda survival ya re-election not ya re-election ya kumanda nziazi kwa point ya tamasi yes no nginya Charity Ngelo wazi enyi palape Kalonzo nikenda zeda no anyu waingi paingo shortcut the one we say mwaka wa 2017 undo baendi kedwa Charity Kaluku Angilu nda kwata na Stephen Kalonzo Musyoka i chances yake is very slim akwa mtu mmoja wetwa Malombe ni muvukumi na yeye muvukumi politician ni administrator na no nienda oketwi ndindo oketwi ngathio ko kupunga education ndo anome kwasi you they were mundu la kwetwa kivotha kibara no kwenda senator etela outcome mundu wa kwethwa no mi chamani chawe pa by the way for information Erastus mundu la wetwa governor kivotha kibwana nengiwe position ya kwethwa chairman wa chama cha Wiper unconditionally na alikana we mwene
walk out of that party pate mundu muthokwete na walk out muthonola kwa mathiko ma ithe wa Stephen Kalonzo wa Musyoka ila Kalonzo wa isi kana no kwendo tweka mundu wa moko wa mundu wetwa urwa na kitumikila chatumia Stephen Kalonzo wa Musyoka asi ni choki enda alikebande no serikali nikana angalau akamba maitu withe ni mambia ku benefit na ila watangazie chino utwambia kwa ma CS wewe wa vinyandeti no appoint wa CS wewe kala no appoint wa CS wewe moya no atweka PS ya treasury wewe masemwangangi no atweka CS wa IOT wewe sindo siambia kuka ona ndima kivuva wewe ni appoint wa ma director mambia kuka ma CS mambia kuka sindo siambia kuka as a result of statement you very simple ya Stephen Kalonzo wa Musyoka kwa sikana nina atweka mundu amoko okay kivuga kibwana walk out nundu wa statement iba ne statement ni benefit the community yao kan ndimina na kuni kana divarabe mheshimiwa Kalonzo kio kindu kwa nene awacha kana ngilo no nginya zaidi no kwenda Kalonzo nikenda asinde 2017 yeku na pege uneni withi tugine no kana inyu atongu yala mwendeni wa chama cha Wiper na mwetha amwe TV na Wiper mwenda kusua makoti ni ma Kalonzo nikenda inyu zaidi ne mwanyu bokuya ibela sienu ketha ni mundu hotel kile kibela ni walikana ketha evo ni waende ya kutwika bona we mwe Kalonzo twende mbele paka kwa debe na yeye anaanguka na yenye mwelika utongo Stephen Kalonzo wa Musyoka theta ine na yolo akenduketa kimbuna muso for some time yadhani wegeze yani inywe mwakwata ni mwyane wa na mwekwenda mana na kwa na direction yeba this time round no kwenenya ila to komana na get leaders akaazia you decision ilangu make decision ite guide wa ni emotion tiando alama ni surround yete you are na serious technocrats and matter na self interest and matter kwite ibela and matter kwenda mukathi ya of the direction no kana enu nundu wa personal interest or you make decisions very informed ndicho kitumia umunde kupika bubu uteneza kwaza twende lakini uko na signs ya kana nuende na uko zote very widely na no kutangaza kanenda structured conversation asante yes kana divalabe bwana Kalonzo tuwa bau nena tuike handshake mwaka ni wangile na 18 na tuwezi kwa wetina usagwani wangile na 11 na Kalonzo ende ni wa NASA tarane ni meti wa Raila Odinga kabina kala Raila waende ende ni wa handshake nitwe kalangile na tuona maendeleo mayiki kama nonga likosia Nyanza tuona Nyanza ya develop tuona malelo sindu bingi siyako ende ni walembe taitwa kamba wesaidia baita bejenga lembe to kamba bado maendeleo mayiku kondu mele ko yana likana kana Kalonzo na Raila maendeleo wa NASA ende Raila adi kwa handshake na Kalonzo ndezi wa Ivy Kavoy vinda yesu modhenyo su wa handshake na hiyo kulenge yoka hii Raila osu kabina kano wakwatie mwanya wako sama serikali ovaini ngene na busunduru Kenya atatu ama endeleo kuya ko kabina kala uka asumbeke maendeleo no kweto kamba na ndaka mwanya kala wakwatie maendeleo ndaye to kamba atwenga likuya ese nesa kamba ni mamu kone kula ngilile 13 na ngilile 11 ekana sio mukamba isie kila mundu oke amaka etete kwake na kiuno ono tongoi ila taza kuata tongoi bata witu munene tende tikamambia andu maitu timaete mali musi ndicho nonyela Raila mwene na kwatie kana bazikiwe na akatumije nesa muno mako mundi kizumo kiliondo kyailie kumuna anje nacho the other day kwa peke ndikita cha mutongo ikita wa you should be a good negotiator and wakwataka mwana ni wailete wakatumia nesa view na stia timutongo iwaitu Kalonzo wa Musyoka ndakwata atumiana nukwata atumiana otuseo otakauyu lailo na kwatie after handshake nimulilikana na zabe ibinda yake baki nikana Kalonzo ko tuka vice president nalikwala waenda bala wabalukelane bala dilie kata yazindila lakini talilia hii story nami kwa ndio umetungelela bala lakini talia nesa that was an opportunity of a lifetime kila wigwaji bandi wende you we kandu mako wondo you wenda you know there's such opportunities you can't live in na zunguma hizi opportunities inda nevinda yayo na wona wabo umekwata ebindani yu yayo ni batonze kogeza ile ndika usyoke yaingi nevinda yu Kalonzo wa Musyoka mutongo iwaitu ni munengere ndaya na by the way tikeso nai kana andu mama ikeso sata momendete Kalonzo kuivi personally tamundu nengete Kalonzo ndaya mbingi muno lakini beki ndukita wai utongo hii
na capacity ka mutongoi tibona yani ukethia nulia ile tio kethia jiba opportunity yoka mundu ni wezo mitumia nesa opportunities tekaju Kalonzo waitu ai negotiate musongo ravise baju woni ba mukamba watethekea anazi opportunities still lazima usio kengi nondo ba uailite kwenda aise Kibaki enda wenda tekeo wejuna kwa nenda wikeo na enda nduwe kunye nenda ngale kwenu wengi simple unene angilile na ya 207 you remember that time you remember that time the story is when aina opportunity ya kuamua kilo kwenda kabisa yani kilo kwenda negotiate lakini what did he get out of it akwati vice president pokizi wa kwa minister ndizo longo akwati yani kweza ile nyutekai you know ni serikali ya Uhuru na Ruto my friend Uhuru ya Ruto nani Ruto ya Uhuru my friend is going to be 50 you take it or leave it na watu wote manyamu tongo yukwenda ututethia na wakati opportunity na umetumia na tafadhali party ya sia niweze azongo maizia you cannot give what you don't have and I don't blame anybody because if you on the tumbe to kibadhukanio na natika neo capacities kibadhukanio but I am telling you opportunities must shuka in life why more itumeanesa they might haunt you for life okay you test ni opportunity imwe bila wewe and wainge maiweta na makazi it's an open opportunity naona Raila asinda ukamba no kwata maendeleo lazima kera ibinda hadi shake ndali likano kamba na kuya hii kindu chambe nichona ndume position it you pass serikali kila mtu unaweza kusema ngabana meza tukete kwa Raila tuka we are not flower girls here tukete tukaikali enda be kindu tikete kala na bahati ambao andikana na sindu sio ndezi kunwa na that level uwe wagweju ona mama hili kama iko wewe kesi angaba na mtu angaba na kibodha angaba na ngine meazia here we are coming as negotiators tujoketa watu kolia ile mundu tuketa banda tutethia Raila na keno nginyaye kyo kamba 1 2 3 4 otherwise that utwiko na manena yake muno kelevini manena yake kelevini magazi hapa tukite ku negotiate na tenda utethia tambai and that utethia tambai we don't know what we are doing here we will also be failures kwa ume ready kwa ja unonginya mutwike 1 2 3 na namba mabunjuka yulwa mukutano weyo I think inuzio kwenda tiandu moneno kweli nundu mazagu ndineuka lakini nye jumwene ba mombene ba ninye niungamete siasa cha Azimio maboko tena mikutano etatu chumbi akitie kuungama ndiye chumbi ni ya River Town we mwene ogilila asia kibera ni yoka adhiriva ndu ya mwaza ko koje yandu kumaanisha kibera ni yoka adhiriva there's a comment like that yani aimaanisha adhiriva zibalabu zibaya kandara kulilyo ambarite kalanga liko pipe and we wona anything it was speak na mlolongo na wezi pesi ndu utanegotiate ndu TV ndio nanisie na mabisa muona nya kila kindu chonde na ndiasio uwe wagwo na ninena ba ndikianga yula idhayo mikutano ya Raila pai mundu nakuwa ni mundu yani ni mundu masaku neta dhiriba ninye juu yenda kuleta ninye ni wa dhiriba juu Azimio adhiriva na mlolongo ninye ni kwati pai mundu tena kiamba asini kana mundu tena ngambeza teka mwawe juu yenda mukutano wangania that was pure love nicho zeta kula juu kedhao yani bai mundu noka mikutano mingi wona abayi kazi waweza aidha andu ala magwedwe basi yote ya zikulu juzi na himu sio naona sio kukando chuseba lili akana nuona mbasi ya yelo kana mbasi ile kindu mikutano yetu ya Raila yeyo you see there was nothing on abayi kindu kile matatu asuna ndo purely meyete nangalama sio me kuite meona nya mutumbeo nukuendeka nani wezino zote kaweta bala pe point ngana na itu tikeze kuikenga o bandu badhi na be kindu wetie wa bwana malile andu aingi machua ba kwa Kalonzo nondo onaona imurete labda tiate no ngwenda katikiti waipa labda ju no la musuo no eza ivya jutine nani yasindu itatutethia tambai no zote in the tina haki you see na bala pe point ibo tato niko nati correct tikatwe bandu bomwe kilevinda
nanda tikenda mbaya ku correct kali hali abate kaja pape kam wonzu tafadhali let us deal with this weakness nikana ulonge ukite tina Kalonzo nego kutwapo bai mundu bai ngombe tawala ichuko miaka yonde nikana alange moketi na witu tinde ta so lessons nanda tito na so lessons I tell you we have no future as a community. Muvyamu na mheshimiwa. Yes. Naende ni malene watino kusaidha isongea kauka wa miniana ko kana no edha oida yazo wite ko tia Kalonzo no kusaidha isongea ende malota nambo vikabau katuke bana bana FM no amethukezia mume mawoni mo yulo ikuli yakwa ikila mwanya nozo kindu cha mbei pe kindu kambangwenda withi etu ina kithesi anthe muno kana mheshimiwa Raila tukate kwa simundena nendo kutabia neza kana katika ateti alame wate pagube uyate pagube okela bandu Kenya utona kwithia utona yogela bandu kethia yandu bametha mamwate umone Raila Odinga tikate kwa underestimate asie anaina andu ile ba kana andu atatu baya ubone kana Raila wate na niwezi umanda wate na no umanda na no kwata nundu Raila otia 9% na paizo ngomi itatu uimwe 23 na paizo ngwenge itatu uimwe 30 niwezi kulikanya sindu mubaka ukethia ni wewe kata ibo kwou tikatete kwazia na nitithire lati ya threat nitithire njese kana tikate kwa underestimate kana Raila nde baidena ati ndena ndu ina mona kwou no ti mwingi no na still tikate kwa underestimate twaze kana mangava no logwa maine na ukamba kana you Raila agetha engal utena Kalonzo kana mangava nazu mundu ndakwata mundu onomwe nendo gutebia neza tikate kwa underestimate twaze ketha ni batoneka kila kitu tasya atongo yazu maitu masisi undu batoneka o mathengeani nye ndina thina na mangava na kigwa maina na mayazia nimekwenda mheshimiwa Kalonzo Azimio na maimwe na thika la baadhi na maile kuneno lakini nendo kutavizia bane sa Kalonzo amusioka mheshimiwa kazi omunthini na Azimio umwiwa ba yambewo ni utavizia bane sa umwiwa ba yambewo niki nundu ona sindu ila andu asume omantha sikibathori no waweta ati mheshimiwa Kibutha Kibwana mantha useneta Kalonzo mantha useneta aiye mheshimiwa Ngilu etha imantha kugusa kwa yake leba yake twi Kalonzo mantha ngabana ndio mantha ngabana yuko andu asuma kwete sindu sikibathori muno na nibo ngwenda patoneka withi nitaambatia kuelewa ni siasa nitaambatia kuelewa no uteti undu kunawa nondu wambe tikeza kwaze kana atipala be Azimio nipo nobo mukamba otono likela serikali undu wambe ndikwe na tayasi nenda twasie paka toneka na nigwatia niwe mheshimiwa yasia ibindela Kalonzo na thengeye uhuru niwe tuonangi yetu ino paka toneka tienda serikali ile kwitha thipo ina mundu witu utona kunena katika national table na getha yo Kalonzo ni mbeta ni wezi niki nundu waiza Kalonzo na Raila na Uhuru yani andu azu ni mewa Raila Uhuru ni mewa Kalonzo ni mutongwe na mainena nake na maile kwitha maima makana manene na mutongwe MUKAMBA yes ani utabia undu tuende nye ni kuye tuende nesa na nikulia muno tika kwatwe ni kiuyu tu mezira te ya Kalonzo ati Kalonzo to orabia undu mwa musioka tienda with Azimio ona te yute yo need kwitha te epithania tienda omwe ati Kalonzo tabia Azimio ati yes nuwe waile kwitha we musumbi tisasa na uimatapia maleo kunenga usumbi Kenya kwanza nietele iunenge munini wa musumbi onoka nena ne Kenya kwanza mbe ni ukunenga usumbi anaenda kutavia ketumi wasisya yani undu Ruto unje noisisya undu Raila unje yani Raila yasende kuimagine na ndekwenda kuimagine muthanomwe Ruto ya musumbi na ke Ruto yasende kuimagine na ndekwenda kuimagine muthanomwe Raila ya musumbi na ndo asumeli yupo une po mheshimiwa waitu uwewa mheshimiwa baweta
ni twailo mana saila sia negotiate ya kindu fulani yu saila yu sia Kalonzo sia kwasia yu sia unengane kindu kila kinene kilo kwenda nizio ino azimio batoneka azimio umaingweni ninye twatie twewena na mundula okwetwa itinga twabika yu ene support nenye mwa leo ni support ni na maundu ange mautethio na ndina mituke na paupe ne utoyo babe azimio bino na babe azimio peka banga kwa zindu bingi nundu uzeo wazizia musumbi ebo na musumbi ndeno sumbi na muzumbe undu anenie na edinga ikwo gatikethania ni unena nayo akathi ati okay edinga pyo ngwenda kulia kwa ndaia kwa ekai nundu nitimandire kele karatu kwa eka otina kubaba mwe kwa eka tile mbeti no ekwitwa Kalonzo bo na ne utabia neza nijogu Kalonzo iloko na ndeo na yulwa Raila Kalonzo ilokwasia twenda structured dialogue de unena na Raila Kalonzo enena na musumbi na enda musumbi ketha ne batoneka atumende toila watumeye kunena na urungi na itinga ngitha meza oketha edinga ona agwe 77 na yu ngurabiri kala Kalonzo kwizile edinga we 77 na ukanenga Kalonzo ne kuona kwetha ne sebe kindu ngwenda kurebeni kanu melele pe kule mwe kweto mambo ya bata muno ita wa yake imani na nendo gutipia kula yake imani masao ma kula yake imani mena bitha muno nundu ki machombe nebe undu chekie wina bitha kwacho ni chabuye mheshimiwa Raila kwe binda ya zamuno na jamwe kalie ke mubuite na cheke akili ni kuoka na ne mundu utemo seo yusa ni bikie palaki kwenda kutata kuthi atongo usumenda kutata kuthima kanene mamwe me yandu moka na mundu lawe mheshimiwa Raila ni mundu musio undu usupe bandu wina bina ateo ni utabia neza pe mundu umwe na Kalonzo ni wale kwetha ezi we balau pe mundu moto no tho wa Kenya na akatho wa Kima na akatho wa Kenya yonde weta wa Kalonzo aile kwasia either mundu musumbi kana nyeninge yunge ngale kwe yengi na aziu ni utabizia baaneza nende yutina mwana ula utaoneka wako liko sumbini mwanya ni moyo yu bwana Malile kwa nusu ndatika nende negwere ngonenga mwanyo reply tulakinake yes kwa metuki mheshimiwa Philip nasi ataka karwegimeka majiti ibela masuete makotini mandwangi. It is true. Kalonzo to be specific. Ona tima Kalonzo, ona Uhuru wa Kenyatta. Ila wetezi vile josumbe vya watu masuete na makoti mange. Chamani cha Jubilee kama cha TNA. Pia watu masuete na makoti ona Ruto as we speak. Pia watu masuete na makoti make. Pengine mayitarajia nundo mebu katikati yuta asudi na mukomen. Nundo akadha meba kubinake. Oma kwa watu vile ile sio kiuni kindu kiapenia lakini yu kesi ya mundu takwa ini patata Kalonzo naturally nundo kuma ni primary school ninaona iko siloneza actually ni primary not Minister of Education nienda kutabia asiaisia mutoko na manie maundu ma Stephen Kalonzo amusiokana na mbio mu support mwaka wa ngili na ile university mwaka wa ngili na ina ninyi na member ndo chamani cha LDP kila cha Julia Odiambo kwese kana Julia ni wa Irani mate wa Kalonzo 2007 yes chama cha ODM Kenya kiso siawa itina wa ODM yadana ngusanizo kana manzo ta secretary general aya te protest na ate theze nikana tuzo sia wa chama cha ODM Kenya na iba windini kia tazegedelo so ni loyalty ni loyalty but loyalty reward ya kwanza ya ona ukanengo support ila umenini kwa utikuzwa ne koti ya mundu lakini ni loyalty yake ni over 20 years ni unjiti na Kalonzo ndaika isheke akatambo kwa balawe mwene ndi tuambosia na yake asiara twende na komina na ni saa 5 na ndatika miongo 3 na 5 na kilungu cha kuombea siasa then wa Facebook na kwa Mutongo TV Facebook Mutongo TV wa vikavo like page tu na we share unaenda we mwa kwa mwende wa mtandao wa Facebook na oingi ndi wa mtandao wa Mutongo FM ndo na kwa kilungu kike thia wa imwe kwa imwe kama mene ka TV ka Mutongo na kama mene ka radio ka Mutongo
Mutongo FM na Mutongo TV, na then wa mtandao wa YouTube subscribe Mutongo TV /FM official. Namba yotumani mukuve ile 395 wituma abau na vaindevi vaikendo otilwa na ningona mutumani menyu mwende na kweki wa vane savandi wa screen no wende na kwa sisi mutumani maguvu wemende na iko anesa na ningo masoma kana ambia va Facebook na ambia na mudugura Samson Musioka FM Kenya kwanza Kalonzo na kwata kivela cha munini wa Musumbi vena aume avyo meenda kivela kiumono na maka valuka Zia ya Kalonzo kwesa utwika Musumbi no kwesa lazimio. Haya tuwase ongi. Augustus Kateya siya Fred Mbadha, congratulations, your analysis are true one. Ngilu as no following. Osweta Waziri Bakari. Na kediko nindaka ya siya umbano wa iyo vaikendo nondo maina manifesto no Ruto. Azo ya siya maina manifesto manene ya Ruto. Benjamin Mwithi Benja ya siya na jana pia nilisikia Raila akitana asikali. Okay. Ndina kuelewa. Manake na matheka asia wa Bwana FM. Wane na taatumia 10 oi. Kama Wakamba tunajivunia wewe. Ya. Ni matheka. Kadhi wa mwana Bwana FM. Wazio asia ilembete Wakamba mena moyone kwetha na mundu tagu. Benjamin Mwithi. Sasa kedho Mukamba aisie moti wa mwaki oke ya makaa nulo msemo wako kwake Raila o mwitu ndakoke ya kwake nike tuta support Kalonzo witu okay makaa ko gwiru Kalonzo niwoneni usinogeza hithi awesongea mosesi osu no mosongea ikie kule sio akilini Philip ekakuvua Kalonzo alikile ta vice president kwete mowo 207. In fact serikali ya iseoviwe onetwa muthoka mutu wa kimuli isitezia kuyambeni yanema shando akamunyoge aze Philip wasia mundu ya makaa kwa mbona we okay kwene we no we Mukamba shando akamunyoge mose no songia okay Kalonzo na vinya mwingi nondo waisa governors ila siokete kuma matuko keenda August siketha sisi ya wiper all sure bet honorable nditalonya ndiweta isu ndiweta okay siende ni wanene nyawitu ndiye sauko nene isu nilikuwa mlolongo na kura yangu ni ya Kalonzo Musioka siwezi pea huyo Raila Patrick Muthama Yazeweni wendi umba none wa Raila ngalekwesi nende. Aya, wamuthia wacha uongo. Mimi nilikuwa mlolongo na Raila watu wengi walikuwa mlolongo ni Wajaluo. Walikuwa wametoka Nairobi. Mimi nilikuwa na rafiki noza simu itatu kanini? Kanoza itatu. Nilikuwa na rafiki yangu anakaa Kibra na nilikuwa kwa magari walikamu nazo kutoka Kibra. Mimi niko mlolongo. Ya. Onuazi ando emegwiro guma ngalekosia lobi muno ngalekosia Kibera metwa mulolongo ziazi mulolongo ngane somewa mutheno za simu itatu ndo za simu itatu sioka mutumani ne maingi pio na indi kanisi YouTube na ndo Facebook naona mambo semba malile kekani wa Kibwezi East ngonenga kule ya kwa direct your wisdom can change a constituency Fred ngalekosia Embakasi. Aya Godolph Kilonzo yasia ye niyo ivinda isio ya Kalonzo kutungiwa kwako ni Raila Kalonzo no endongo yitu Festus Munyoki ingaleko ya YouTube na niona mwevo muno kwa wingi na indi kaniso kanini simune siokie siko aya katoza simune wa siligate olika ni mpingi pio siake ni akana wambe no elo mutongwe toze aya ba elo mutongwe wati ndata neza mona elastas tuenena nao ni tawa moli ni ba driver moli ngale kwa sia driver ukayikumbene ni ndo de museo suku to era bilivu kana era jao kwenda kebela chama koko era Philip Kilonzo italia Kilonzo umyati nyoko kwewa Laila ede umene no ede ana Kalonzo makona na metho na nuku saliti Kalonzo ivia ndo ala tatapikia Laila
ito no mwamini hata na wanu waamie kuamini Kalonzo no waamie kuwe na Kalonzo akenya mo yuta tanuba ukamba mo ndibona tito no la mundu olushuku nga mundu yuta kugenda nungengai na ni leader na kwi andu alangi matono kuamini hata kotizo kuneka ilo nageze tawo wandu mwene mbe naye kwana ngambia yake naye mbe yake mbona nundeke kwa tajaba ama okay ni wasongea no ungewaya Raila okay aya tuoze simu ya gele hello Mutongoi hello ndio nena aya tuoze olo kunena hello Mutongoi Rastas wati ndata na tuenena nao nati na nezani tuambaiwa mwanzani wa Mombasa changama aha Mombasa myaziada Mombasa bana Kalonzo ekangurevike ndo Rastas paingula mundu katika angilo kivudha na mundu kuto mutua ona makwata nite monde paingula vina meza kusinda Kalonzo katika ambaye ya Mukamba ndio neno ngiveva Kalonzo ikuuta ni mwana zuru kuuta Philip paingula mundu to na kongoza ambaye ya Mukamba ona makwata nite naye atatu ando atukindu jambe makatoto aba serikali libera ila kwa mfano Raila akafaulu Kalonzo atepo no kuza ni momeko yu ona Raila ni kumakonya lazima ndumize maina uwezo tawala na Kalonzo nundu Raila we mwene mbona weze na Kalonzo chama we tameno kwa mero na nu kwamba kwenda kumutaliki na ndio mera tu mundu mimi na wewe mena we kala Kalonzo kutikike ai ni matona kungamya mbaya Mukamba Raila chio mavendo kamero ndumize na ndo mara na dina ni kuna to siai kibela cha makueni cha kitui na chama zako chende kwa waipa asante tuzia abara sawa ni movia mononga lekozia Mombasa tose simu inga nini hello Mutongoi Lantas tuinena nao winena ndo miabaza kaloleni ndo miabaza wati ndata na tinda nesa ete woni wako kane kulyo nyejue nienda kwa sia mundu ibilivo vau well you know ukunena keyo nundu no ukunena kyo kija kwa Mukamba yani mundu ya makanga diloi yue we okay kwa Raila niki pamba kwa Kamba ni na izitoshi mutumio yekati ukwitwa FM yes hai mutumio junga ya mwati menundu akwitha yona baza aya nginake eto amalile malilo na gedha na gewa ko kwitu kaloleni Mukamba ni umunanga kula nondo andwazi me uneno neso gezevia ite yoju wiswama ko yani yu wile uswama ko tiala mamundu aku na munagani yo katina mundu o safari mumie nyumba imo na idie ikwatwa ayambie okunwa wambie utethezia kime umukuna kana utethezio uma imo nyumba okay ni movia mono wane na anesa tose simu ingitiko kombingi ata aya toze hello Mutongoi hello wenena na wati ndata na yamuka wenena na Gerard kuma Nairobi yes Gerard nienda mbe kwamba wetakana baluo wa agreement ya Kalonzo na Raila yes agreement tunde na impact katika siasa cha Kenya nundu maisa ini agreement Yesu President Uhuru na member ya langi ma Jubilee onde mayaipo Tanzania pia na azimio ya Raila weka azimio na member ya nje kwa agreement Yesu ndiko na impact katika politics ya 2022 secondly yes anjumendela anduma waita madigeta kwila nayo muno ta mwanzo na ngubela izungukete Kalonzo ya kana mete le Raila asie Kalonzo tosha Raila ndesa kwa Kalonzo tosha nundu kingo jambe follow atma Raila maimwati yao mana mamwati ya nundu akwila weni ngumba u meatu dibaya nipo maenda na be raisi muno ona supporters ma Raila yes wati ya mundu charity wangilu kana makati ya mundu tamudama kana makati ya mundu Njoho nundu for what ma Raila menda wati ya mundu ina principles
kindu ki andu mawaiva mepata metele Raila aje Kalonzo tosha ona kata aje Kalonzo tosha ne katika Azimio Yes. Paul ma Raila maimwatia Asante. Nendo kutabia hii briefly pala rating ya Kalonzo ya mbio dindi rating ya Kalonzo ya mbio dindi oila walilo di Uhuru Park 2018 nundo ni by Uhuru Park na ndo my very disappointed nundo ona filima Uhuru Park ndo my bayane na yulwa Raila maacha Kalonzo ni watu let down na ambia kwa miscalculation kumogu nundo itela kwangelekanyo kwa ina by election kibra Kalonzo ndiye ta press conference na asia kuja supporters ma waipa onde na muno akamba ma support candidate wa Ford Kenya ukadidisi wa Ford Kenya akwatie 200 votes Kalonzo ita akamba onde ma support candidate wa Ford Kenya nundu sikana support candidate wa Ford Kenya ni ukwata Simba the vote kana Simba the support kuma kwa andu ma western twaje okaingi twetha na by election kwa mutambweni yes dia ungamia candidate wa Wiper akwatie 800 votes the other day kuna ina by election ngoma sumba ni munoni undu candidate wa Wiper na sindiwe ni independent candidate inonge wa UDA yes yu baadhi kindu kimwe andu ma Wiper mateu manya undu siasa itaoketwe okenu Kalonzo matitio sobuga hoka maodiwe bau nikana Azimio ya mbose uya nubitira ni mudikana Moses Kuria ina kacha menda government la yokite mebe na 40% ya positions ya government or the same Moses Kuria no not the other day last week o kabalebe ya akomana na group ya oka amboti ya matolonga nyana adingali yengi adi kwa wenda endo kumana UDA ko in other words yes Kalonzo akitie kweke wakati ka box yes ni system ate umana yuba we katika oka hailo mana na ndungozo ye katika Azimio okay nyekilando nya kwa ndivaitano ma waita asante minokila yu never need disappointed umundi manzo tinoka maende baya Azimio okay. Azimio no the future yes na please umundi FM ni watu baluja umundi woneka wijeta wenge California Wiper muno bizikana nunengi wo yavoka nani chao nogozo ni batoneka Kalonzo ndena option hadike Azimio aya uno kwe odio kuma na iba tena conditions ila wenacho no bindija mabalo ai teso dege asante rasta ni muvyamo no we naende muzezi osu akona simu kwandateka bakobe 3 kanini embea uke kumbi naende kwa alamu kule mheshimiwa Maanza nondo naona ndo ingi membea mbakane mukonie simu mheshimiwa Maanza moyumbe wa kilombunge cha Makueni ni twane na kwa uyu ndende ya Kenya engalikosia US ko aona simu ye na madina ko twesa onena nake na ne ingi ni unaona ni mungolete mheshimiwa Maanza iva kwa mheshimiwa engalikosia America na asioka ni ngumunengo tumani wenyu ni mweka nani mweta ikumbini asiwakadie nikenani munenga mwanya wa reply na kusongea makolyo menyu na naambia na wiki mheshimiwa Kalonzo kana mbo soma matumani meva 3 Kalonzo and Oka will invest heavily from defections za Azimio na UDA by the end of March. Kalonzo tosha for president 2022 bwana FM hapo sawa kwa Kalonzo Musyoka oseto na Joimani Musilo nake Princess Mariam yasia Matinga never UDA tosha haya nake uno yasia ni ngumu sana Wakamba kusupport Raila mara 3 Mwema Munyoki from Mombasa ngotea FM na umsho afungue kanisa ameiva sana Bible then Kalonzo na alike UDA Raila it's a no ja Rastafari FM wewe bingu kanisa mheshimiwa Kalonzo atwambie walawi pe unena nyawo kama no ngewe yakwokea maka we wane giotoke ngalekwe kwenye no MUKAMBA I like be kindu kimwe be kindu tigita auwo na neni maguo mayendeka muno na ela be education ma education meza ikala onde meza ulilia masabu
maika kila kitu neza no mesa umanya no gwo nengi mukamba ibweze akabetika kuluziza umanya kakakwa na kekuo mituki no tisa umanya kweli ila chumani siai ila ngwasia mundu okay makanga likwela je kwake kana ngalikwela yake ona Biblia ni support ya ona Yesu aisie ona meambia mondo na motabanya mambia Jerusaleme maendete Judea no nugo this is the truth na hizo katasio du serikali ni kindu kinene na ni kindu cha ndionde kwa ila teasia andu maliki azimio na andu ingi ni muga mayazi ya azimio ni bobe na future ya Mukamba no nethikiza cia FM na ninzio sometimes no you make sense lakini unawethikizia mwene nthi asia palape na wikwatio wa Mukamba nthini wa azimio na no jokite asia ona bai mundu neza ule akalonzo ayuka nthini wa azimio iba mwethikizia mangaba na kalonzo ni weteletwe nthini wa azimio kwa kila mundu ambe umya akili ni kana be mundu kupinga kalonzo ayuka azimio ithionthe including the governors measia ona invite na kila mundu tinda atene no utonya kwegata kuka kila tiasia hii tike asia ni wikalite muno to make that decision na labda ichoke igwa juu sindu mbingi yinenania na ndiacio yulu akokea kwa makaka kwa mundu du serikali ni tenda na ila muona tiacio tinde ndini wa azimio tiende temna niwe mwacha mangaba na meko asia hii ona ndini wa azimio tiende teba atende tikatwike twala maukwi ya andu mala tiende tebate negotiate ite nikanatoke makagwitu ngise kana nemekwelewa kiu pati ilikabati yulikabai tatuende tetizubita Raila ogethukizio ndu kila mundu kwaja yaciaju tithipa ya tina mbwa cia kwaja Raila ndana akunwenda kula situ cio kamba no nginya wiki 1 2 3 4 kwa huo na itutende kuokea maka ila tuthi butende tetikoke makaba kwitu na hicho tunengane condition ite kazi hii ndaka expect ona kaune tu mu support ndaka expect teze kalabai nengiweza either asindu cionde to na itutiokea maka kwitu nuru na hata emoli ka serikali news yuende juma kambe okewa bandu bamwe bonde indi gwetaka kwata kina lakini tibu ndini yu tikenda na itu make sure nuru na itu june taize teze kalaba tika support ya mundu na sindu imaiyano either tikwa wethukizia isu yo lugha ya Mukamba kila wondo kunena kana tiendete bana itu tiendete Raila my friend it is not business as usual and I took it bana itu kunanga support tena na kutwike 1 2 tiendete kuokea makaka kwitu in other words ni waelezea na ni kwatia sisi la mekulete kule Yesu ni mavikiana kukwelewa nesa katuke pala bwana Malile issue sia kugea maka jisi na wewe kutoka kule Moses ayendo na kule in fact dinagita kwetha nditongo muvea na ingi maikita kwa zaketha wani makibwezi 60 ongone akura ndo nakoma appreciate okay ni sawa ende kangu kule oneke na nini wala bwana FM FM ni kwatu ina makuli tu no songe lakini kane kule bwana Malile kule yako na nyino monzo ongea ba okani mheshimiwa Kuria ulo ni mujumbe wa gatundu ya itheo anatwete nzaji twa mwana nasyokie nasyo kawa syokie na miuto muno ya maundu ma uteti o kama kwa na atongo ima oka mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Martha Karua mheshimiwa Jirongo mheshimiwa Moi wesaidi ni makoma na wesaidi ni matwa iso nenya mase ni modho koma ateo under condition mekajo ina azimio tuikalanga tuona mundui Moses Kuria vikiana kuandika ndino wa mtandao wake wa Facebook na mtandao wake wa Twitter aivikia na kwitha ayasya kana chama chake cha chama cha kazi na chama ingi miongoni na imwe nisiende naone na Kenya kwanza ndio wanzi kama mbia kule hata Kuria nungi ngale kwa kama thengeani hii no kwazi ni monena na Kenya kwanza hii ni muona ni waka na oka hivi ngale kwa ya Kenya kwanza peli kona kana Kalonzo ni waizi ndio sondo kwa ngale kwa hizo mheshimiwa Malile. Asante Rastas. Moses Kuria, mheshimiwa Moses Kuria MP wa Gatundu North athrivia na confusion na vaingwa evinda wako na siasa ite oriented on integrity kile vinda yonde ni withi wa ayenda kila weka withi akio na controversy even ulikene ila kwa ina kesi ya disappearance ya Chris Musando ni withi ataranze zila wa mekie niwezekana Moses Kuria no share seli na a few others nondo wa issues or controversial kukua mabanga na ukaseno mbingi inaenda kwa sia
kana Moses Kuria auma sivitali nunenda ambe ambofilwa kana nwabika kana nwaland na we mwana siasa ibinda yonde presence yaku ni without yenda with the ni mama na kana we around ilo nabiki yo nunethiwa isik audience na oka ni kana pengine withiwe immediately after that no wasioka athi kwa Kenya kwanza yake na ndio hivi nitawa kwa message ya kana ani community namo nina intention ya negotiate na momo kachao mwaka theni wa Kenya kwanza isino strategy tu mewa lakini ngwenda kukutabia nesa kana Erastus nyini ngwite kibela chombunge ti possible ngosa advice kuma kwa closest allies ma opponent mako you Moses Kuria ni wizike kuma ni closest ally wa mundu wetu wa deputy president William Ruto kuunde unduloto nakuka kunenga Stephen Kalonzo wa Musyoka advice ya undu tunakweka ni kana tweke this or that kwa kitumi kiundo na kwazia kuoga enzi aniendete Kenya kwanza paingwa kendo geta wu position ya Stephen Kalonzo wa Musyoka ni structured conversation, structured dialogue na nona ni chu na kila mtu niwesekana ilo na India pala pe president niwesekana ngo ya president no we president I make statement hii kwa siati sasa tukijiunga pamoja tutapigana nao wakora yo hii reference ya wakora nao no ku expect mundu wetu Stephen Kalonzo wa Musyoka diplomacy la withana yo undu god fearing undu umbitwe naturally kwithiwa ataumesia kindu cha mundu no ku expect pala president ni rifatu kwa wakora na ake Stephen Kalonzo wa Musyoka headed that direction definitely no. Okay, wakati nabikia no songe ni movie amuno naona masami tuna mama endete ni udandisha wakwa kutumino kilele bana FM ni so tumiandatika nesa ni wadikisha Moses na ni wakulio ndo so musonge na wenzonge ayolo wakyo cha Moses Kuria undwambe nye uneni wa Moses Kuria mbika bau Moses Kuria ndinamba nino none kalete musiaite kuma etha kuiwe nesa nanyeta analyst Nuiwa zaingi wewe mundu ndeto fulani tasia kwani ugewa kwa nambo thia kaziwe kana uimo wake wa mwini museo ni ule binyeta analyst kwa tine kuya wao wa mutwe nyendina amba kuikia kana none musiaiti kuma oka ni yata analyst na wewe ndilithe tunatiko that kuenezana no elobo abiu lakini yuno none te ayika siendu na Moses Kuria la unaite nange nione Moses Kuria ite kwa nyumono na ndio madha ni chauke na lakini nyembika buba yuneni wa Moses Kuria ndona kwamba kwani yute unene tani analyst ndio kwa tinde to uneni yewe nyira ni analyst ndio kwa tinde uneni ya nazi ne jungu tumia kunenga no tuya kwa hiyo undwa kele pe mwithukizia wasia ne mwithukizia ingimeno tani muno na matio byange meazia weke ya wiper na mazia nikite neza na ngayanga thime amen pio ngine wasia ni mubye na nibingwe kanisa Yesu lo na uma ku mathayo mengwelea na musoya kumia kenda ana tuiye tithi ndio ndete kama tu amaniwa ona ndio ni dio bingwe kanisa nipa ni wea nusu ni matapezi ba ni kweto yundu mete platform ino kumatapia nyeni ndo nusu nine wa ungiwa zitaneke te waipa aye niendo kethia asiaisia na thukise maitu nemesi kila tukwete onene ma umunthe muno twinenea KULA itu ukamba na Kalonzo wa Musyoka munango ta mutongo wa ukamba na nicho kuwe ti ona sidulingi ti uthengeje kwa rathengeje Raila kwa rathengeje musumbe uru kwa rathengeje Ruto twinena munango tutebasa na chukwe cha cha Kalonzo wa Musyoka ukwa kiwero na indi mwiso katika okunena kwa siati peongwa bata tikwenda kwika mwiso pe musiaisi omwe kwa musiaisi ndise museka na mwithugisya nwa kuna ula kuna simona wanena nwa ndeto nzio muno na imina ni kwa pe newo mawasia Kalonzo alike azimio hivyo ukethukisya aneni ameba onono kwiwa ati asiaisia mainena muno yolo wake mayazi tito kwendea tito kubulia magaya lekele musi ndineza iwa yazi Kalonzo ndakalikia zimio kwa kwanza timwedelete muno ife tinyi mbuga na ndineza na nene de jumu no wanza aza ndineza kwa mundu kwa Kalonzo ndakalikia zimio indi kindu kila analyst FM
ukwenda kuleana nacho notetekela ta analysts nige ndugu mene yo ja wetwa ndize ne muziaiza kana ne mwithukizia nondu kendo chu tikezeo kwa mutongo yitu wa ukamba ati Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka alike azimio unconditionally aye ta analyst ndoto yakwa ni aye ka Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nuto eti usumbe wa Kenya na nicho ukweto negotiate na andu alange memezani isu na negotiation yeka yo kaliga buka aja no kabai nenye dina conditions aya majua maiko nanga ni moko mayaja kwanza kuze ubit na kwanza unitary kazirekana tikaiza ati kwa nungu mundu uzwete bamie there are conditions kindu kwenda nenda ukutapia ukethukisya andu othe masiasa andu serikali zeo bagwa sindu sio ndhe sithwa kila mundu alenda mali dikwo na baiki ndu kwita wani condition kwao baiki ndu kwita wani condition condition ila twaile kwilila kuneje ningwana ne kalande anethukisya muno nethukisya nundu ne analyst na nethukisya na nini kazi ya metho makathiuma kayuthengea kuliga ba state house ni utavizia ba Kalonzo akaungamanesa na kwanza akamba teikili ate ukilia moko na Kalonzo ayungamanesa yazi ati nye nienda usumbe pakwa azimio nienda usumbe pakwa azimio nienda Raila asi Kalonzo tosha na nienda Uhuru masi Kalonzo tosha nenye musumbe nienda ukoteke titha tiina nesa na nyeba iki nduwe ngotapia andu ala memesa ni ila unena ya Kalonzo mese kwa mathukizia eka kumya Kalonzo ungamila funo asia Kalonzo nye yunipa wa Musyoka pa ikindu kingi ndona kwitha njenda eka usumbe na ni utaje na atavisia mwene nthi wa ukamba pa ati saa ile zitesia obenye nino te ipinda zila Kalonzo waile kutwika musumbe laizi pio niwezi meona niwezi ndo tuonete we tuonete Raila tike wewe twa ni musumbe na tukethe yetu zine thani withwa na wati ukethe nitambi okia na itambi yakwithituka teona Kalonzo titawe bandu bitila yuza isupa iliu nundu peke nduke muchapata kwenda tabia musiaiza na mwithukizia na mukamba wothe Raila akwaranite na Uhuru nundu Uhuru anaisi twakwarana pamwe tikazinda mikola ya zibaya endo gorebe kendo kimwe onake musumbe nugwiwa aikia andu asugwiwa zitu nukumakia nake mundu la wedinga nukumakia Kalonzo sinu situ mewaka mundu loko negotiate kama ndia zine mwende mundu ne murebe neza mundu mwale yakwe bango nokulika ba state house na mwenda nesa yitha ne mumbenda kwanza nuke pa umwe nenge yusumbe ni wongo kana kuna nundu nimeokea makamya Kalonzo kwa sumbe haya naende wandilikania ndeto cia Mheshimiwa Ngilu mukikosa kushikana mtakuwa mnashindwa na yule mtu anene ndio na maliko mama mtetia Mheshimiwa Kalonzo yusu kwanza ndio yusu wale utumia nezaga ndiye andu azu ndio kama zizia mena puye muno nimeokea Ruto ini cho Kalonzo wale utumia kama andu amu yugea Ruto yuna kwa nebongo mwili ya condition ile ulupio kwa ziati nenge yuzumbe na zamwe yonenga uzumbe kwanza yune boku yatu yazu mwa leo nenga uzumbe kwanza ni yupo upe muuma idhozwe numuke mama ne uzumbe ya kwa Erastas gangu interrupt kindu cha mathiko ne ma Kalembe wandile cha kana anomaile ne kwata no kila twatongire laba twazia ego magavana ne mekwenda Stephen Kalonzo wa Musyoka na ake wethu atono negotiate for the community moke mesani mekalembi mena masenata mena MP mena aspiring leaders mena leaders yo kamba to komimanga on the way the mekalambi ta community ngwata ni yesu no zeto no twambe haya asante nende nenda tumini na ndinaonenga mwanya wa comment yulo akiucha Moses Kuria ngonenga mwanya uyu ene kana mbosoma mautumani yele if azimio ndiye monenga Kalonzo kebebelo kura sia Raila ukamba ovaikula sia Raila ukamba period kila waweta kila Kalonzo konengwa kibebelo na ndi esimbinya kura yakwa nganenga Kalonzo nye Mheshimiwa Philip yulo akiucha Moses Kuria kana sie notangua support FM yulo ona Mheshimiwa Male yulo Moses Kuria ona kwa miendele na minenele yake no thitwe inzani cia labda kumela wai tena nayo kabanganga lakini ndwezi labda no kwa zito namba ubo wapi
wauti kamukune munote munenge o time ambe uboa otimwe kwatisyo o useo lakini onabe bandu time athiko ni kwa kapaka ne yu aneno kindu ethia enda mwaibo no da waneni o kindu ethia no da wenda obuthio mutongo Kalonzo wa Musyoka na wethia ona itu that time ona kwa personal dia iwa moyo nundu tuzo kulikilela mitsithene mozo kunengo misindai ya okay na ndicho kanasio Moses kuja ta Mukenya na akiona right ningiti dena right ya speech na no sio tandu ugetha no tu analyze sindu kila mundu ana akili we imwete rubbish ya ugetha ogino kino rubbish ile kingyo hivyo na kina kitumi kinene kuiti ikatinde udrill na sindu itatutethia okay na sindu ite na point itawali ile whether by point let us not dwell on that, let us move forward nuru na sindu bingisi agwika waze sikuria oneni wake tuaje jikubika budu ezitazi yae labda tana bobo abyo kwa uti was serious ni sawa he was serious okay abo abyo tuka was serious okay ni sawa ende mheshimiwa yes. Na ende atongoi niona masaa meto mathelile nitupikie saa 6 na nienda tumine kilugo twizo mina maondo ya siasa ni maingi pyo tukona ba kwacha na weke zaidi ya nitwa imewani maondo wangi lakini nondo wa interest of time bwana Malile nenda naambie na ku ndeto cia kusia muthia wonene na mwene ndi na ndi no andatikesio mwe awinene na mwene ndi wa Kibwezi East bayo kwa Kibela. Asante Rastas nenda kwa sia mbe ni mubeano ndo akutwithukia na kutusia isendeni wa TV to ya mutongo hii na ndia cia ningukulia mukamba pala we wonde Kenya tusisi tutunge bina wito pala pa Stephen Kalonzo wa Musyoka timunenge ndai ya tetabia tongo yala maito mandate direction yingi makwata ne moko nake ni kana witheta kwata kila kitu bargaining power ndini wa national government ila yokite na ndiso kanaze na ngalisi ya Kibwezi East nundo ningwite kibela cha umbunge na ningo thimo chujo na MP ulawepo wa katika chama cha Wiper nindungie mathango mako na accept ndini wa system ya Wiper na kwa kitumiki umwe yo wakana ningo kuli andu maito mango ne kura ya muchujo nikanaende ne yombanisi alangi mesa amani lengi nekomana namo mwai wa nana matuko kenda na nditwika MP wenu na demutongo esene sana ndimuthukumane saba te useleke na humility na weni hivyo mwingi asante. Aya nimuvya muno mheshimiwa Malile na all the best then wa aspirations ya kusia Kibwezi East bayo kwenda Kibela. Aya tukane no muthenyongi kauthocho muthenyongi wa studio twende na kunena maundu ma siasa bwana FM tunena na mozezi kwa ndatekemo azandi kusia isia mwithukisia ni mubeano ndo akwitha na itwe kumbeni twazia tuyuma hapa bana ni kwete no uma na kendo ngimina ne azia ni mubea humble ni na mubeano ndo akwiwa uneni wa ati maitu kana ni mebo na ni matwatia nienda okwandaia tunenge mutongo wito wa Kalonzo wa Musyoka mwana musio wa kunegotiate na tika mukalate munwai nendo mutabia oundu be kuoneka tabakine tombola nendo otabia kamba enzangu kana ne batona kuma matunda maseango ko tiketha na kiuyu na kuona tatia sele na tambe osemba tasi ithie talika bau tete ondo tikwetia nenda omutabia ibinda thila mukamba wino tonye wa kutwika musumbi neyo thite nayo na Eunice omukamba twa matwika musumbi twakwata mwanonge wonena bae kumbeni tukoka atukanena ngaya mwathime kiwiyo kisio na titinenge azani ni muvya muno bana FM Fred Mbada na ni muvya ndo akuoka ibinda kuthia laingi wetutethecia maundu ma kumanya sua kana mbua ya maundu ma kiuteti ya one mheshimiwa Philip Kilonzo kamera yako neno tumine bena kwani asia ni muvya muno kwa education na siasa ma mutongo hii TV nundwa tunengo matumenyu na masamenyu ti kawaida tazani muvya kaina mwathime na ni ndicho kana asio and that can die in that to negotiate powerfully kana tina binya mwingi byo no nginyadelia ilasi ukamba wiwo nde tika kuna kula takindu kimwe nuda yukwitwika tena kula kwa 10 milioni ile 2.3 million izo ti kula sia ubwe wangwe ni mundu anaweba na iboti asio ana oboti ke asia ona pai mundu kule Kalonzo ayo kanthini wa azimio nondo imanisho dongo izitu sio kamba si bundini wa azimio na kula situ sio mbetsi bundini wa azimio
na iba imundu tubuya nguingi tiba uti twahete kula hizo zitu sisio ndeni wapandu bomo beta wazimio ni labisi akamba bani me tikenda na negotiating power di ulumu no na tiasio Kalonzo eso kuko balo kuka ethila be euka ethi aumia metete meona kamanza konde ni wa serikali yesu na kya yuka etete agwato kamanza keba okila kinu tu weta cha kuoka maka kwitu kwa ni kulia kamba maitu mwikenda na kiuyu na mwaliyo direction ino yesu ya azimio na no tetelete mutongo yitu kula zitu sinde si pandu bamwe na tikenda tina negotiating power yulangu na tikekanga nesa tambai Ndi njuka kwa mama boko ni patana mo na ima business yiti kula kuyi ni mara yakwa ya karatu na ima muye kunanga kula ni ngumatunga ya mubea nundu ni mwone totongo indeni wakwa kuisila ni chairman wa Mavwasco na kuisila ni chairman na various facets deni wa society ya maboko makanisani kila bandu bondo na kuteja andu mamu ika kuteja ibeti ni ma business ku ni makuli ya ye nundu ni mu business aju ni kalite nenyu miaka esu yo ndina tekana imu thuku tembea na mituke muno mwe na mama nyo thuku wako kuni mukulia kwa ndaya ibindani ye munenge kula sienyu na utondo mumbisi ni muthukuma nesa tiki anga iwa Israeli na tiko these ngai zindu ni situ sio ndondo mwezi timugo yake lebinda na kenga yosu osu la mwene otonyu wo ndeni kuyuteja maboko na maboko yende kajuka itwike constituency zingi ya maana ya ulidwa ni kila mundu na yiwa moyo. Asante. Na ndi ni muvya muno Mheshimiwa Philip Kilonzo all the best ndi wa aspirations ya gusia aba maboko matuko kenda mwe wanyanya ni wogula ikakunwa na ndi atongwe ni muvya muno ndo akuka mwamba maza menyu ni mazawa madhokto ila tukomete lakini nondo mwanenga ndaya ni kezeze muna kilungu cha kuombea siasa ni mwakane akumuzese ni muvya mwanya niwe mundu lo wapata pyu nditha bano ndo kekantiwe nditha bano na ile ngotonga muvya mwanya muno ndo watambanya na kona na zeme tandao ni nona mwene sokoma TV ni semu mwevo vyo radio ni mwevo mutonga FM na mitandao ni kuonde ndo tuipo kila bando ni muvya mwanya muno nondo watambanya na kwa thini wa kilungu cha kuombea siasa kilungu kingita kicha Ikumbi ni wachuma wokete kwa ramwe thamwe kule muno Mheshimiwa Manzo ketha yasio ketheti na kwetha ndi munengo tumani na itho aivi kanthini wa kilungu cha Ikumbi ya siasa na tuende na maondo ma siasa ni twera sasa kithoku anzo mo twethe wanake Mheshimiwa Willy Malile tikivela cha uyumbe kibwezi umiloni mwasua ni woyo vava kubena kwa katika twethe wanake Fred Mbadha mtaalamu wa maondo ma uteti na vaya muthia twethe wanake Mheshimiwa Philip Kilonzo tikivela cha uyumbe vaya mavoko na ndeni wa mwavuli wa azimio la umoja tunge muvea alama ile ikuombea siasa tuambie na mwandiki twa mauvo la utweki ya kilungu story ya kuombea siasa Benjamin Mwaka kuma Ilovi na editorial yonde tukava studio mukoni wa visa Joseph Kawinzi director ulawetha I direct kilungu cha umonde na winika nini aitethia na ke Joseph Kideka na indi Elizabeth Kanyiva avikiana kukwelelia sindo seto wa graphics na indi ni muvya yo mwanya kwa witi wanesa ikala mitambo ni ya Mutongo TV na Mutongo FM nondo ni siongwa atanyo ya